niema Ghana for so a ye hye se obi bi mpowu na wo beyi no a ye yi ne fiada eno saa nsemi da che bedomo suko na ye dimu nkomo se ede na saa nan nko akora ma omo nkwan na onipa bi awu a esese saa da no mumu ne yi no na eda ye frɛ no memene dan so ya pɛ no korabe na ebuza se nana aka no de ntia de ne siye ede ne bae no de nipa prefer se mfa nkoye nnwuma so na na we no mu de da bia ye mfa owuo ene nsusu o mu merepam ebedomo suko na ye manfo tie no etima hunu reason dia saa de be da ma dwene ho ache de ne mpanimfo bi enim de bedi nkomo na o matima chechire mu na wo fa menya munim de wi a one day me so de ayefutu sem na me de abremo enti fiada ne duru sa da meta aka se aya akofifo birthday esanso ya rehoda pass amri ukokomfa no chia ne asefim wo ne se ngofo bi yi wo mamu omo tini suo papa ene na mitwa mu ho no wa utimu se awreho asi ho ho na hu se soja ni bia na ode ne ho na oboso tro rough ene yeyi no akosie no saa na police ni bia no wojo nso so yeyi na akosie minister bia no mpe ne ho asem ye kosie no ene minister bi so awagimi nso ye de ne hye frigi mu edi adanse so ni pasa de otie bia da krope you leave this land and go to your mother's land. Yes, we say akowunji we say akukurum we say akofa akon firiba ne senti no na da bia me ka to say di no kure na afi osisiri please obi sisi wasisi ne bi sasabonsam kura ne bawu ni nyina akobesi a maka to say ekai ne yesi bia no ebi yesi penti me obi mfa ne 1 2 3 no mama me say 4 5 6 no because obi a woni a obade e de agya no kokko wonim ema owuru nhwehwu a da sebo a obewu na yenuanom so anyom ba bi konso abusu nyina ye mamo yakọ emamo hyede ne mo fa bia na mentime me baba ho nyina ma yi ne bintimentima amakora no a mama yakọ ama hyede kokko wonim na yesunsum eta wachi ene adofo atenase fie ha papa ene fie ha ede ejamono atenase awene casual do Fridays ano a na aye simple we awene casual bi na ja otimi ne what simple bi a aye good and black bisa na body sense so atoso na de da kama nche na nimbebe fidie so na wo hunu ne akokoden akoye nimpa saa na producer say boy chi don am ya de dwumadi ya bere wo enkwanta bisa Isaac chief producer no wasi nya nkwanta so ntwen wo mani nanso abrabum ye de na afro trotro na junction wa na abetwe mi se onsi wo de no to nchen so na kokose chi frecha makato se upe producer pa woni mabontene kwa enkwa abonten fa report mra kokose chi usan wa yi mistake yo ni mu mokobi anzo nyaade eno na ebe hene aka ho ase nunya firi ne so de a ka aduma de oboa kora nanso no so ka ho yese mpampa ne ma ba mu na mani die ye de ena ma abonten ne so ye ne de to yi firi mpo betu meja aduma na show ndo se eja hye mi na fe yitimi kokko ye ne mu ukọ MC a ho no a wo ka koto Kevin wo ya ata wo bo aduma pa na no ye fa pen to kokose chi case so no ese ye check ye no ya no eni nsia nti no afi ba akono nti this year be kan won the list ni be konanim list ni be konanim ye kan ye na bogoso na free bogoso so na ba bia nka pa yi kokuni so ba akon inzurezu insura de bogoso side hono ansa na abesne kokwan so be na okodi fufuo no so sa nti me modini akwa e ho nyina akwa ye story ho ngomo ni yedi no se akoye stories Asem best to dale ni pa yomo Kevin yata omo na ebo ya chiri dom MC a wa mane ma akoto te dia ma yesa e na me ama de nyina my we wosun wa se ozuwa me nyina de frigo so osun wa pa ni din so de kan safu be ma kan tanka no kantanka jasafu kantanka no apostle ko disafu no safu ono so boy chidom pa sa na zuka nso be ba kan sofo nso so e boy chidom ma niema e kotote de ma nyame nhiro mu nyina ye tena se no man tena fidie na chi a ya na niema emfa se de pen ko ku aja se me nchi ama ne enzema wa kan ho ne de gana me tweno gora so wo mra ha wase next week ade yo ga ko fa mpa bo wi I can't say wa net wa anya wona said you be see aka ni twi no wa otie twi no mu ya se atimidie sa afra twi no se ro be so kan
Sama na hu ni sa no akwo ni nyansa ha friends wo mrada be no ba je mpa we say ya eja ze ya bi jira wa jesu awo no ogwe no e de ko face wo so man no na ya do wo hwe manim dia na wa tum se ene man ko yi ma me sa eno ano enya asem keto amane ye ko so na ahemfo akuku dam na yi bo hene de ahene de oye de ahene o said ye no ase akra obi ni ayakra no ni ayenkra no ayemma say dey go so biti obeto ani be poster na ye de me na e kwhyefo ye but nyame ya adoma eyi ne go akoya amana ye fe yes akonya ni we enye yeah umfrade shifi aya na unhuna de eza akra okasa nye kitchen grade ye bi ni ho nti ufie de hoya de shifia asante mu de ya na ye ye no nu bi se ade de ato ye ni ona ye ho adwuma entem bedi ye ho adwuma kumawu kumawu ni de shia pa ye ni efie no akonwa na ye di ne so the whole kumawu efie ye wasase chen obi a okay me pesa meka history no na meka se meka da be bontuma mu no wa kan ya betwa da go me front to se fie no wa maybe minim ebi tuntuma fata me pa se meti etadwa meti asantiti se me yi no kura o ba bi mo wa mitutu mi kente no entoma so de mo be nyame adaromanti na de se ye kutia na wo kan mo kutia na me chese ne de odu ba stage bi na wo ko ye na wo bo ntoma mo kwa ya nye se kwa kudo wo ntoma wo de se wo ntoma wo ntoma wo se wo colors wo green any blue kwa kudo wo ntoma ngofo bi jojo ana meza kwa bite TV no ashe uche bi na wana je ojojo kwa kulumba na wo ka se bi on hwe edume bi anipa bi hwe yi o nipa bi hwe na kadako me wa ne afrem se wasoma wakoda bi na siba yi sibam no ba bi no hwe emebi ofie ni wa yesoma yakola bi okoya nipa no go invite ne man en fa case ni mra no odu na mu kuma kokko na mo de ne tra no fufu o si wo na pintin wo no wo mo na we ye pa ye kan opo yan so wa ka ye kan opo yan so wa te mesre kokko se chine kwanta bisa awon mafutuo ni okay se mu ko ba bi na nipa na go invite no onu aduani a mesre mama mu ni udi be aso ba current mi ka mu ade e fen so ba bi amoko na munyimani yano ni insu saade ko ni e fen e wasa ko bi o fe ni nsu saade e na o matwa so ani nsu ndide bia hu se o ma ne kwanya se won kyerese mu a first thing o chia e na sister ho an nsu ra gazo tonzu da bi e ye nsu na ye nsu saade e ye wasaklo o ho na ye ho na ye ne me papa no tokoko ho eti ho nyina matena open minimum ya nsu saade psti abogoso kakwase chese ba bia minimum nyina minimum first one na kan ko na train okay na nansen na na befu treka ko ni abia minimum enti baby o kika ko no hweye na me kwatintin de 7 bread we de futu enye sa no koye na mo mi di tu ni pabu fise kwatintin bia no enkotwe mpena ho menkaso akoye sa o because me nya kwan ko ho there be una ni ada o de oni ada obi de obeko say onya 4x4 obi ti tu ga fre kodi fufu wa yi asante mambo sa na ni ba uni petra o power onyongo uni petra so bia o bia kwa wa he wa ju vi ta so easy o se kwa wa uni kwa wa maya de mo why maya de yin maya de onyongo okay ene fiada edu fiada zia bibia timisi o ene fiada bibia betimi asi ana mani twade bi so komidi ade kurasi ye futu semi a mekwa akotama sem na ba na ene fie bibia betimi asi de bibia betimi asi o ene bibia betimi asi asam ya mesere na bibia babusa ho kwhye se enti so ya na ye
Odia Kakui. I was your 21st clinic, the Dame catch the Mumpacho, say, and say, Untiapo, Hunku ye, Siatica, Yadia, Etiwa, 21st clinic, a Yahoo, Adabraka, a 21st clinic building man, Asem Mpe TV away. Into Bakoda farm wow Messiah, Lutin Bishia or Fatim Buna Jamono, and no Nibu Bow of Anomonima, and Zaya Lady Timiko, but I bet you I have by the chum with Sim one and two Susi, or Monte Tuning in Amfamana Niama, and Gotote, and Famau, to invest clinic Macatu and Fidio Guane massage and who do be on my Yenny Hano, Telefia or Moyen, just say Fire and Ebra. Now Monsieur Mani Mancotote, and Famau. Baby or my Sabian won a bini, Kumasi, a bio Hoboasi, a bio, Accra, a bio, Sunya, a bio on Kranza, a bio, Techima, a bio. Incredible was winning our one TV room, just on one side, or dear for number and a fret. On 2 years, share my doctor and a crab fever show. Come. He has every shan be Kakarato. And the number no, Wofa an our friend number 0249 311 311 0249 311 311 0249 311 from on Bejo Sonania Makotote, the amount. A binim Gusugaza still out of Lumba Menchio, and on another catcher, Sompa TV, Abom Coco Samon Congo Scanning, Monscani TV, no Moscania on Sabacane. I feel the studio no Fecrabo first, the Anamose Feno, Na Sadian Shaya, as a Guacom, Conopa, tis a wood here ready, you know, Pacho, Coscane. Oscane pe on sabituma Sompa TV ni biom na watimi ahwedu media yedin fefefefe and no behave here ni kan said ye yesigi home na wa na ya na ahwe no ani so a efe duty radio na scanner na ne mankotote emfa wa news Sompa no a on sabitumi aka na yakon akoye nim 3 echo ka se me ganto se fa okoku yare ye no bra beda no na afi on fa koku aduru papa enka o ma yade no emfiri wo so koko nti obi jare na mpacho ho timi ye de man no wo chim na nanim adimi sa eye koko mpacho timi makokobo epie waja na yachi eno so ya na ehu pa obi ti ode ntima agosesa na wasa epia akohye inside ma me duru sa na ya ahomte mpacho makoko emfa nu sa mpempenso no etimi tuetu obi to ano nketengete ne sisi wo se oja na na osu mpacho ne so ombe na apone afiri obi wa na sisi nani ho nani asesa ombe ya mani nyina akọ wo no maduro no ko mu na etu ase ntu afi wujare no na epurugu na asundie aba wa koko etete won 3 echo caps se men ganto se do mbeka se no nom no nko ade a benya wa hotopa wo number 0546 107 107 0546 107 107 otu omonka ebeboa express group se men ganto se for account December dano express group na hu ne sa se do de ni pay 2 kwan na no de ne ba America na abeso ko Canada UK Ukraine New Jersey Germany na abeso ko France about do ba ko se country bi aru precoce ne de so nya do ho be hye won sa so mfo ntu kwan a udu won hye so a ombeboa kama mu akoduru e school kwan so na abeso ko obi na se bra besra no about okopa adwuma no aye about odi aware na ekwa bra besi wom so chechem kire omo na omu hu mu aso nkom de beboa na niema akotote di ama wo number no e de pa 055528277787 0552827787 ofro mo mbejo so na niema akotote di ama Dr. Dank sa doctor we wo bo adwuma papa Dr. Dank se men kan se ya de bia etete wa brabomu bra Dank natural clinic na natural hair compress ombeboa pa ama niema akotote e di ama Dr. Nange say ade no atete mfie bebere wo ma yamutim etete wo chiri nkase wo chiri mbramo no niema nkoyi a Dr. Dange say mo kokose fabra na kache but wo say fibroid etete ndiama wo ntimi ma onso peba ba choto an ho enam yade akura de otenete afi osane ne yekeka ho Dr. Dange say nganjo say tumi kabra na kache no mo ama niema engotote emfama Dr. Number ni ye fai tu ye hia na ebe hia ochina enakura ne ba jotun komo ofia no acheche niema mu ye 0244 017 556 0244 556 fa na mo kitima se brebu akwa no wonhwew kitima se brebu akwa no wonhwew o se yade atiti bia ono ofozu so won ho adansidie yade nipa no kwhye nza wo hwe nipa no se di bone o ma yade ne bai e kyese wo sa wo ani kan ha banduru no enti ne ye honhom de atete no kodu no wa memusa nse be kwa na odi nani be hunu ahaban yade kan e be ma honhom na san no wasa yade ekura kitima okumase ebu akwa uduru abu akwa na so pe Dr. Kidima obi abedo so kitima de se be ya won identify number ne friend no ama direction ye ba number 0246 914 717 0246 914
717 Erani show nipa bi a wotie ye yenya transit say ya onu say futu 7 na nkofo twen machia me amade nyina Africa na kaya se mekom krom go so bia emebra panyo hotel kama ono ho na ya meda US ko kusole ko nyame krom na mada na masole ko ti Africa nyame nchira se mbada bia no a ya na ofira kuma pam na utumi da sa do na di ede chire me nyame nchira no onye okese pa na go so fu nyina mo be ye nyina mahene woni makasa wo kokuom hunhum ko se me na munyina amasema na ni te wono ra no wo hwe maye na wo tweda na na yakọ na ogidi ye se ye no so mo be hwe no makora akira mane ma akotote e de amane no ma ne ra ho ba bi ogina bia no muzo omo isa na emum na ye ne yaso agya mo ho kro no eno ho ya odi nko na no wodi nto se memfa konya wesu no bia obegya ne bia no me nka nkire wo se odawase obade onhira na obade nto nkom nchen ne de no na ni age no de awu no mpekura ndi awade onto nkom na niam nkotote yida no mmienkoye na nyefe kwaku afutusam awra hu kwaku abre na kwa se bibia aboko de ubende ba edan ya ye de pinche kakra bebem na eye se nyankopon edewa kwaba ka obi kwa wa ma ewiase no se onya tena kam na ukọ na nyame de obedu a eya seda kese pa bego mu nsem no doso ye betra nsem a ye ka no eye bide ani bi hwe ye enye nti da ne da nyina nyankopon so no opene kure enti ne kure ene ye di so anti no wo bronsam wo wiase ye ne o mo bo nsan wo kwa up and down ti se wo tena kam na kodi dwumaso bi na obedu a na nyankopon ya we ene ese da na se na bigidi ese bibia be kototen na yama abusuafo nso yakọ anana abusuafo na nakọ akura akọ akura na yedan a nyankopon so mfa ne nto Abraham kokum saa na yebeka no na de aka akire no wonfa ne samampa ta akire ne bibia nkoboko kwagu yaka ne sei no ne mfa seda kese pa ne fie ye koi no ma bia ye mwanwa na ye mwanwa ne se ye nkrofo a ana ye mpanifo ene omudi dwuman eye doctors o mu asebe asofofo o manya ya jeje mu bebia ya be me no kase me Dr. Dank wadru fia da nwanwa na ya na nipa bi susu no ma bi ya na times so kan bebia ye de sompa kwa oho nam se umini so one mini business one mini business bebia wo kwa wade ye ton ye ukan ye ton ko so kuma se akra wa pa sanete ba so lokwa o ko fa sanete eti ye beda o mase Dr. Dank odifo Samuel Dr. Patrick togwe haba keke chese kitima wo ka se wo ka me maame e friends ai maame adusa maame first steps ya otimi se ya na at times wo brenen so se bebia mo be ko bia me no be ko na ye sofu ya onu so awi oprichi me refi ne din kaka sofu Frank sofu no wa ya di for Samuel chese eno mo ma ye no soso we na ye ka cho bibiala na ye ka ka ne ajade 21st Chronicles wa ya de o bebia be ko bia otayechi ti we na ye ka se obi bia wo ton ade bia no se ye morning show se ye Sompa nkomo se ye Asem Mpe Nipa bomodi tu ana mobra kitima munyina ye de damase ye boma baso kwaku ena futu sem no me yemfa mfa baabi kakra na baabi ampasa me de fan se enidi na mo apa ma onyonko na djuma mmono na ekom nkode no kwaku menidi ma kom nkode menidi ma ekom nkode obi edenti na meka sai eno ma bia homete me makasa so me si nipa bia tu wiase bia no ade bia wo ye bia nya bia wonim ne de bia na so otra ma obi betufo ena me kasa se mwanu mani bresampa ema wo nto na nwa bi ho nkyere no ema wo nto na nwa bi adwuma mmono na na ho nkɔkyere no se ni su sofo mpe asamato bia bokese pa ena obi a wotifie bia wotie me ana wo hwɛ me se wote saa kokoto dwa na sire nyankopɔ se rade ma ye bɔne ma twitwo bi na ntiama na no adwane abɔ emu oya eneme kofie bim na ahomete mi amadamfo
na me koye na ordinary story na chere me no so nim that way awon say man no to no why din ono nkwa adwuma wo na danfo pa twetwa 19 am ye yinadi ama na masam no kwaku me kasa asem we se obi a watifie hweye na wonim anase wo tie ye no wonim bi ato ne pe no bi to no kra na wonim se ekoso Ghana ukwa enwan mo abrochira de bi omuka alatafo omuka pa to kaifo yi sa Colombia fo wa omuka pa yati kwaimu yenwanum kramofo omuka pa ba enwan ma santefo e oba wo ho no akotena fie no no didi enye amnidi ma ho nto ma wie bi so enwo na se ma ho kotena fie me komo ne no dipo wia wo sani pay ese nyankopon ba o sono soro be hu abesere misre ona abobla se yesi ye sum ye nyankopon de a na hyede ne na mamre na da yemfa so ko nyankopon na ma ntate aduane chama ne so ntate aso na wo chama na so wa so de obi ye kura no wasan ye dai apam na amia apam na ko akotena fi misre ena futu sem fi adai fa bi bon ko to dwem no ntoma no na ko dadwene ho se na me eyampa se na me so wasam ketua bi a ko kan ye no amia yi nipa bi adi akotena fi ekomode no osu wago me to ne ntitwitwa mempo se wode woni me ya ne tamane wo fie ni hwan ebra wo ba nipa bi amusa mo ho asem se na me kan ho asem bo na ngametima re wanim ebusai wonim ko akumizimi ni no esunam ne kwa kunya adwuma na emom no me pon wa no aba te drum bi a na makogia na chi wo kasa me nsa esunam ne nya esu ebusam na ho asem so o good o nipa yemfa no yen nyina nya adwuma ene ya te ase e free enu ncha se mfumzo ma wo mfumzo betima ba emom mesre eyobi ho bi eyobi na fese japade eyobi sebe na ye oye eda ne so se me dede bia no me yesei ama obi anu adwane abo no mesre epam chaw ene obi bia wutie bia mafutu se ma mede ma won se eni de emma o me no bi adwuma mono so ne ma ekoda kom areho kwagu ko to se minwen o sam ho pa na magu ne nchen ade ye wo wiase katacho be makan wo sikuma se fitrim na omo to okwenkwen omo banzo omo nye kom obia ayiska maneba ko gina ho na won no ba hyedem na kwenkwen akresi obedi aduane bi aduane yemfa 1 billion na eto na nso ko fasika wo he na metenke senti akra na badwen sei papa tamiana mama tamiana na me de onto bi mami na mobi so na ma papa no ana mama na betena fi na me kasa asem a che obi bia mesre ye nyina ntra sumdue mu wunua no ofomwa frɛ no ade a wo ye say the trouble beba yenye ni say eye better than say ye betwitwo bi nanti na sebe wo wakodidi ame no ne yire ne mma ano ne kunu ne mma no makobu ada kwa komi ade ye me ya o wi asensa akola a ekomode no ya na ahomete yenim obi afiefie mu nsam nanso edumre bia menu menu di adanse se wutimi na mabonti hu akola bi even suku atale ehye no kran 7 preduasa ya na no odin enemi hu akola bi o ko school empaboa no tu ni nan a na ne nan no empaboa no so chen ne nan me hwe din saa kwagu na me ko ayi empaboa bi o mo ton na msakora bla na me de ko na me se fa na hye empaboa de no na bepe o kwa kacho o papa na o ma me se bre bi na o hye no ton empaboa ma do pese o yo bia wanyo because me nim ni fie kogudu me bi ahomte tu me bi hwa akora bi o ko school bag e bona chi nyina zip nyina sai akora bi natale atetem sa nyese o maame ana o papa hu yo kwaku ebi a obekom no adwuma wo ye obi a wo won ho am ye o papa ne maame edi nkwa na ye mobo nkomo obi su odem kwaku emu oya obi hwe esisi ye sa me no kese kwaku me si wo bi ne ma hyede o ma to mu o ma to mu punum chese na dwuma bon
ono nso ntimi nkosere didi aya ne se yentu ya hopnum yenya bia yedi yenya bia yesamo ubekum na nipa dasani na masa accident we si wo fie ho de me pese me kache nipa dasani se enne wote sa sesan wate eni nipa ntra yie enfomso de wo ho nipa ye ho ahomete na wo chu mu ta wotimi nyi nipa mfi wakwan mu da because onsom anyi nipa ewom se ese nipa nye nanso ma bibi mfa wo so kwaku ma bibi mfa wo so o wo hwe me ma bibi mfa wo so ma de bia papa bi ka kire me oso mo asamo abra de bia wo benya nka mo bi nka nhira nsem nto so wate etimi tu ese me cho bia de no se ye e bia me daase me se da bi ka kire me se nyame nhira me nyame nhira me a minya bia mama obi na nso de nso e dai akwani mu amam wagu na me de bia obi twop ni obi botom utwu mu tan obi twop ni obi botom eti wo obuafo na nyame yi wo ma no so no so ho kire na obi wo hon ma sabe na oboa obi enna yan wo ho ma na adwuma bɔ no sa nipa na akora na wo boa no wakafi o eti ukɔ yie ukɔ kuro bi na se obi awu ana sikani bi odefo obi awu na kuro mu ofo nkura nya etwa adwadwo a busase papa na wawu no wa fa nkura be sabe 10 na 15 a wo hwe wo mo ba papa na wu tu be hu na akola bi da fom bueni wo su ubebu sase e de adea yani aye nwan the late John Kuma ebere owu ye no ukọdwo so a de okire ni de okire no ne mo de odo ne de na odo no se ukọdwo so a tam owu ye no ukọhwe nkola egu fom a na omusu wo mu bu omumu a ukọ na busa ne mu yi a onim de nti a wo su because obi anu adwane abo no makasa asem we se mesi obi twopon shi obi botom nipa ba gudumpo obi tutu a se beti se odumpo du na tutu o enu nti entrase eman unidi na wo me na obi anu adwane mo no na ebi asa nipa no owo nipa sebe odon so mo omo nsa ko ma no wo yesa nyankopon fa obo ne nche wo da eti mesre obi bia na nipa bi bobra enkoso efrisa no ma no na obi fi se wanyaw kumasi atwetwe de bia nipa pese wo serew na ma men ka sem nchewo se nipa woni mo wie woni de da wani man ka na mananka za guti enti enye nipa bone wate yenya ntrase asundue kwa so na wo yesa mdisu se nyankupo be hia me bia hia wo ene wasefo nyina kwa kumidas nyame nhira wo yesa nyame be hia wo se me nidi ema ekom ene obi ye kasa na ebu ba kire se ema obi anu aduane mmo no na ntrase nyeyi na ensere ntimpacho wo ya hwe yesa ebeboa yese ye sign kofa ye nchiri ekwo beje sisi mprimu sa me mu chinchim machine from am yako tv ni so kama pa wo enkrama mu ho sa nso na ayemi amade nyina David so ebo adwuma wo nkra wa tese adwuma wo bo no ano dine papa no ena futu sem na aba no emu onham entifatu ba bi na wie na se ebie ko no tuma wonso atima wura misi obi su asem aka no nei obi tifie osu because to be honest wo hwe enumere ne wura ahofiri se ofiri adwuma mu ba na ne mante ani ena obi ahyehye ntorato no so ame apam no asem ne nim obi asafa na adwuma no foforo apa na chew se anya de ahwehwem se unua ne boa saafo nya ye omusu ne obi ya mfre ne bi wano modura wu ne busua ne tifie su ne yire ne kunu tifie su se ade ekum mi kuna na me yire ne ebinie watufu ne nyame onhira opa kogoza chi bibia boko de boko opa bibia boko na so e awrade ayade odi oso mfum da waso de maso okay maso sana ana na adwuma ni team tizamo ni ada ho afutu sem na aduru so fa kakra twim ne yanko yo Wofa edi ka memfa ncha soronko emfa ma eye akosia wala akosia woton spare parts wo asafitem me de ncha soronko e de man pa sa so biem na eye bishop na nakodwe obre ye bo spiritus baby am papa no wo bia no ono so me de ncha soronko e ma no na sister Rose eso wo insu insu ono so e wo bogo so side ho na o se memfa ncha soronko fama eye we boss o mna samboa say baby o keka ni nyina no no kure watana hoda me say me boss o kasa na krum ho na first na ka anko ho si akura na izu he wo share life okay o share life nti sister baby o bia no be de nchi aso nko e de ma no na esu duro na so mpafo na so ma wo ande ma ne ma yetia ma wo anya se nko ma Sompa de ofa nka ma
nanka nye okay abeboa ye ai upia unya baabi titi kama bi anga ukọ baabi so na unya baabi na wo boss mpania na unya baabi ata okay nti bibia ye kama open number na wo bele so boss mpadia na saka wa feli ba ko aye ni interview no hu ne ko sanity okay yangwa nti mesre boy say friends say ba say ba kontu se mo a ya kontu no nta ma men kono mo okay yate because akontu no kwa ya na kama yate for futu se okay over ene me futu se mo a ye de bre ahwefo ne atiefo nya ne se enipa bia woto ho a eya bu nipa ya onkofo bebre ewo ho no mo a enam obu a omomfa ma nipa bi nti omonum kasa nti ene na ware bi o ware ye no ofa abono ye o ye nua manum ye nua memanum binim wo ho no mo a kasa a ombe kasa kire nipa nti nyame ye nadom ema wonya adwuma bi kurai enam sa nti adwuma na firi ne nsa ofa meka kosi sei ye wo mrante ne maba wonim bi ne ho no mo a ebi munim obuo ye kasa ebuo pa se ye se enipa we de wonim kasa ye wo sankofo bi ho no mo a kasa nti ene sika bia na nka yese nka wonya na nka bia nka odi bi adwuma no ene sika na bɔ no enam saa so nti bua wo mu nipa nti ofa akwantuo bia na nka nam so ne nka bia saa akwantuo no ese nka otimi tu kwan no na nka daachi wotimi kokobɔ bra na nka bibia timi koye fama no enam se nanum kasa nti ene saa de na aide abɔ no ye wo emane bi wo hono mo a ofa wa wore mfinhia bebre nanum kasa nti ene ni kunu fira adwuma ba okunu kura mbɔ ni nkomo okunu fira adwuma e ba enam se ne yire ne kasa nanum anase ne yire kasa o kasa e wo fie emma bema no ese ke bia o ka fie nti no enam se nti ene bema no pon adwuma a no ti bia ba bi na ja odwitwa bi enti mesre ye nua mema nom ene ye nua maanom se wo ye bema wo ye oba mesre eya mabuo mra kasa mu okay na se wo mabuo eba kasa mu a ofa anamo bia wo pese tunu wasase su bia no ebetimi aboa wo amane ma koyie ofa edube bia kasa aho eyade a ebodi po se ebi kura wo ton ade me ka se nansan mi kokrom ofa mse kwakope enku bia fa mitrim okay na midru ehono na bodwafo ne mai na me call store bi me kwa nkoto wuma bi na ya nopa be 9 to 10 mo oko minim se wuma no ne bia wo wanya problem bi wo fie sanso no obi anya nkutahudie bi na ne bia ne man koyo ofa nanka enkunya nkunu kwa nanka me koto nanka me tade amana burumku no kura bo me duo ma me chia wuma no se de wuma no si hwe me so hwe me fom ne kasa wo kasa tere me no ofa ama me jade na to mbusa mo se nti wuma we nti se obegi adum store almost be say 1 billion 2 billion our fa no magum nti se nipa we nti se obetime aton ade ama se ne store no ka no aso a obetime nya bi atua ka na ana de obetena wono mo a nipa do do sen ne to ade e wo wuma ne store ofa enam kasa nti ne obi store agu eti mesre ebrede nti okay se yenua ba bi tie mi yenua ba bi tie mi a ya yem ye kasa ho nte mi ehwe nipa obeba be gina store ho na ya kakasa de akyere no sanse ye nam no enye obia ene nam oda ne ho adi ti mesre yenua ba yenua mema ye papa ye maame nom se ye me kasa ho te a ya wore betimi aye yie se ye me kasa ho te a yeduma betimi aye yie se ye me kasa ho te a ba bi a wonya wadwe se obeduru ho no ofa obeduru ama bibia so atimi akoye wen ene ye afutu semo a medema nipa bia ohweye ana Sompa ana Asem Mpe Nipa yedwumadie medase Ewurade Nyankopɔn hyira wo nipa bi a wotie na onye obi akese ene afutu semo a yen aye nua kokosachi ode baaye no ose aye buade o bobra buade wonam abrabo ma aye buade adebuo de eye pa mi nua ba bi efra na kua emrane yedi nim ogo so yakua hwalenge mi nua yakua mi koduru aye mi sister ba bi amefa bia na osame mbezo obete ne hokora na nse muhunu sa na odi machi sa akua woni oni adoma mo na mi hira mo na mesoa amponsa na yefu anso so mi ko go so omo na ebusuafo ano mo na mesoa adu agye onzo free US aba bradi nhye omo nyina na onyam kase ne eye mesoa amponsa birthday
obeku amponsan no man happy birthday masre wadi nshira e de aman so so enya ne kese na afi so me amakonta yiwo yiwo so yede ne betumpem Saturday by week Saturday by week say Asem Mpe Nipa atomani eyemi nua ba pe ne ho kani yiwo amrepamu no yiwo yakwa akopɛ ne kurabe Saturday by week nti me ma pe shedin me ma shedin na mama no yakɔ na yenyina akura me ho hyede ye ba be ye na ayefe na ayakɔ no afutusam no na yaduru so nenya ba ne sɛ a na aye bibie wo ho nanso awrahuo edew e wo se yetu ene gya mono kasa saa na kokosa chifrecha onso de afutusam aba emu odupa na me mafutusam ketua bi amede kan wona afi onso wo fi atuma be ka bi no idi e da so say don't take my love for granted. Don't take my life for granted. Although I will be do wono. Me nyina sa do no so emfa mu nanim tia. Me nyina do no so ma ne nye se ase wagimi. Na ma ne nye se ase wonim nia wo ye. Bra. Sister na ne twem plan na o ma won to hwe. Wo kan no de aba. Wo ye ya no anu aduane aba no. Me nyina ne do no so wagimi no oje honko a wunhia ne so nipa bie mabrabo mu da no mata ba bia bebo bra kodu sa suban ne pa sa obuo no ojo no sa wonni bi god ne de ye no sa afiduru ano no eto ne ma beche wo no duru occasion omu sa wemfiri wo no pa de o ya wani baje no sa wodo kan no enoso ti wuhia bia brabom na amese no a wunhia bi biem timpacho so I started the obi do edi agoro uteki ebinom do for granted ajajimi no Abrantie bi tie mi o saa no wo yo ne fu okura no besi ne oba na de ma no ntade a hye no ne hye ogu ne dem oba na eto ne beto be bo perfume de gu ne ho oba na eto enso wo mu saa ba na ketikiti sei oba no ato ahye saa ba na so obo no a sebita fracho nipa asabi odidi na tem mpo ontu saa na mo no wo ne so ni yonko be man mpo de ade a ye di no ontu saa na mo no wo ne so. Don't take someone love for granted. Afutu ametim dia ma na no. Ababa bi tie me. Onimsa be ma ekro no amanisi. Omusa ne ye de aba. Ye de abre no kwa no woteatea be ma nso no ogina no wo se pa ne chew. No namfo adan omani no masere. No apre no o masere jese wonya jonki bi. Jese wonya obi o ye jon wachi ne mugu. Enti jese bua no obu no. Na dwen no obi do no pese odi ni duru ba bi. Obi wote mane asundue de ma na brabo no. Ompe obegimi asresti se ye di be ma no fe oza na fe beduru tama na ni abre no na wonya sa ni pandu abrabom bi maami bi tie me ne ono anim se ne nkura be mistake se o ye ya wansin dada na okonya akuna ne ma yentimi hwe o ma be me ya sa de na sim no ebi na me boss ni. Don't take someone love for granted. Hwe me ma story kitu ebi nam de afutusem na si ababa bi tenase ene onya be ma wo do ne pa ushia be ma na odo no isanse wo do ne nti no onye hwe wo be ma no na se be ma ne fum mu mpo surprise ni sika oje no adana se be ma na awrade nhira wo onkoso mu obi no anya bi amame unim no de se sika ne ye wo de sie ne bire bi obe be ma ne te bi enko yi ase ne ho kire no no wasade bi aka se sika na be ma de sende ne ho na opushi ama no enti oba ne wodo owote mama be ma no ache wanhia de a efe no afre no ope wafre no kra ne ye tia no na enso so no wo ye na no wote ba bi ote na be ma ntin ba bi sanse o munya nware enti ade anu wo ye ne se every blessed day se mi kunu ne me kumpo ana be ma ya mbesam wa no ne me ku ana yenye no ye kakasa bi chia wo na nye de ana wo fum mi mpo a wo sa na dwo na meda no me ma sa amfonso ne yira he sa do we bi wo wi ase enu ntinu be ma ne ko fa na chi wo fum ko sra be ma no ko pie so but the one before be fie because na ahye ne kra say said the odo be ma ya de na wo ye bibia na be ma betu na mo ati say oba fie no obedai eni tie no ope bibi kakra di enam adwindwinti aduane no oto ekora wantima ni kese adofo hye ne nkuran na hwe ababa odo be ma otimi to ne ma nyina ache no na sa ababa yakopie se be ma na obi da bukiat na ye bebre ni nyina achi ade san no wokoda ofa ne phone or test baby I still love you okay na be ma na hwe no ato ne phone ato akone we
don't take someone love for granted. Atofo na kone. Enti every day oba na beda. No abo message man I love you baby. Be man reply omo okay or ha no ato akone. The next day oba na the message by. Ebra wo the message ni ba ya. Be man na tese ne phone na suba ngo he message kro. E na oto phone na tokune ye. No we say oba na area yete yama off. No say na de me call me guy ni area ho no makwa da because be ma me ne tie. Idiate so obi ti ahoto ni ama light off. No onim so oboy watafo. No afa ka say na me call no ho. No o man message aka chen say ani me patro me nam kwan so ba. Oni say mo kwan so ohun die ahia me kwan kakra. Enam say da bia odo no bro so no man message I love you to onim say ade sign say message no ode bre no atofo na akone wa hwa ankan. Obey nam kwan so basa oduru tokurum ba bi na phone kura no go ofa no afre be man say o ma message on te ne nka eduo mehia no na ba bi odu no esum ho eho phone ani so ya asa akromfo wamfo gina ho omu se phone achi no eye ya phone bi e wodi ni kakra no a ombeto share ne so meje memfa ma se kan obey mfi huru obey wu afa we nyina achi be ma ni mo we na afa de ayedede kakra na dwo no o ma free police go mu nim ni po o mo ko ne nchen aposifo ba ye o mba ye yo mu hwehwe mu kakra na o mbetimi be men ko fa ne phone no weso anadwo no mumu a because what did they be send me ko so pie baba bia wuda ongo hwa na yere no obey your person ware no afo fa ne phone ko he message na say message oba ne type man ne say me ba won che ya ma off area so I just want to come to your place but Mr. Obishia munim say mo ho no esum kakra sa message we be ma na ahefri say ohun ni say oba ne do ne boro so ntino wa take you odo no for granted and wo ye ne ope afi wonu ne ho be ma na de nsa mo na no a wo su o na yedi ni munyamfo bi oda ho o hwa krokro bi okrokro no o hwa ne ma o tobere no ani nyina achi wo lusu sa ba na wo kwa afi na nadwena ba no so wa ye mistake kese ese awie etobere bi a message say ba o phone so a odofo na de ba no unni masama wo ka kire wo ti ya jaza wo hwe ne e umu atese ne asabe wo jimifo no da biara da adofo message man blue take unni mu aye bi ade ma no me pa cho jai say su no ate amwa wo kire do kakra so obi ka kire do kire wa unnim so ye den hanen na tie to ka love you na bo love you more na de na aba taso do no buru sin do tofo na no akone o chi abebia de kire namfo na o masere oba ntetete o da bi do nim ne o ye nya sere be man ntetete mo he ne o kire obi do unti o ye ne ne a wo pe mpa cho memfo obi do ni agura setinam emu obi do anim tia so o ye sa berebe du so ohia do no obi china che watu nya dofo ni bi odo ye kan wasem nya ne ye nyina ye feki kan no ye oba ko bi mo ka so odo wa no odo obi gina ewu ama okra obeye tu hia sa do ni bi a mpa cho don't take it for granted usu betimi abo awuram na yakun akoyenim ubetimi abo awuram na yakun akoyenim the number dey said mo amunim dada no obefre na wabam se mo de be mayen so ayen sense so bi we na no wutie na bibia nkoto abia na free suru baba ti bayira humam ama bayira hello 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 utimenka ubetimi abo awuram bi na afi yakon akoyanim ubetimi abo awuram na yakon akoyanim onsu bo awuram na yenkon enkoyanim hello 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 Kevin momna meboa ne dura nimra ya na ye jeje ya dodo momwa ya na yenkunko ya ni enkofo obi ka enkofo obi kire pa hello I don't get it but obetimi afre asi
05 0555 40 4528 0555 40 28. Hello, Kevin wo mumra mebo ayan yan kunko yan. Oh. Go for free pa. Hello. Hello. Yes, sir. Mpacho dinu ebi akase free. Me kase free anwaso. Anwumaso boko de. Me adom na mo nse. Ewrade ayade udinu na afro de ofutu se maka. Efreme akwesi bills. Agwasi yanko. Oh, we say me na kan dey anworship atwuma agency so. Okay. Tie da mashipa. Na min sha onso. Hello. Hello. Yes, madam. Good evening. Good evening, madam. I don't program no ba me won start here na so. Bajo no kasa kesi ama ya bajo. Ba dia me tie no na. Me ka wa asem ka. Ya nto nka kura. Unya fra no kasa kesi afidie ni so na apese o ba duni ba. Kasa kesi na ye nkunko ye ni. Nso no hu ta wodon. Ti no pen e no ye kiro. Be ma ni nya abotre. Na na se onye otu no de ma je no. Na ko fa first message ma. Ko bi obu. Okay. Bano. Mama mento nka oni awoka nyina mente. Ebasa yotie wonte. Ena man basa. Nti mama ne de ewo ma ho wo mama ho. Obebu wo ha be ma pan pa. Asem wo kan ye collect power but na nye papa. Ta no be ma bi so ho a. Hello. 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 Yes, madam. Hey. Odo asam ne de. Wa fada. Odo asam ne de obebu wo ho a. Ta na be ma bi so don. So anya den. O wu se be ma no don. Ta na be ma bi so wo ba bi don na. Yeah, that's Nyamisha ba Nyamisha. Hello. Hello, good evening. Hello. 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 Oh. EJ. You don't know where it is. Hello. Hello, good evening. Hello. 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 If I do it to my friend 0555 40 4528 0555 40 4528. O friend no so a pick on so do futi se maba na ya bo ye landline no e de die kakra nti no o free sisi ana ma no so a e bejo so na ne ma akotote di amaye 0555 ne ensa no abo 40 abo 45 na fi wabo 28 with my fraba ma akotote e di amaye ne ma akona nimba ne ma akona nim. Hello. Good evening. Good evening. Hello. 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 Good evening. Hello. Eradi ayade na onso e. Ni kasa free ediya. O kasa free. No ediya. Hello. About the Christian, the little man. If you are talking about that, you will see the man. So, we need to be on a new spot. After this, we talk for the other. You are Hello. Hello. Hello.
Pastor, good evening. Good evening, oh. The patron of the Catholic Chronom boko there. there's only a Catholic Kuruma Fancho. A hoboko. For Radiadum Boko. Or Futism. Can I say, the Lam American or Sanet? I'll bring your door now at the Adobe Mano. Pierre was a Bemano way out. Not once in one see. Aso na ọba bi so be na ko mo do no so na ọba so wan tiase is way of to say ma yin na say be ma so ba bi na ko mo so do wa o sa so na so yo ko mo do no na be ma so sa na be ma so do pa o so ba na so yin na kuma so do pa na na tsen de se ye mu nyina mo ntem Nyamisha ya told you na se pa nyamisha da se pa. Hello. 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 Hello, Marco. Yeah, go. I don't know what to say. Everybody I had the answer. Okay, let me see on the mood. You guys are quite a good start. I'm going to get it. I want to I'm a farmer now. I'm going to go to I'm saying, but what's the question? We're going to bring more than to sign a reaction here. If you ask us on the TNT, you to say, yes, I'm why. Hello. Hello. Kasa. Hello. Kasa mami kasa. Hello. Hello, Timenka. Hello. Yes, sir. Hello. Good evening. Good evening, sir. About you, be able to there. Hello. Yeah, good evening. Good evening. Oh. Yes, sir. Because I'm free, Jimmy Didi Joseph. But you be able to there. Boko. Or Futism. Hello. Boko. Yen free so yan fancy ya. Yan kunko yen. Yan fancy ya yan kunko yen. Asem. Ya ko computer so dey dia basisi ya ba. Yo dey be bro yan komra sisi ya. Feel the heat. Sompa. Sompa FM. Sompa FM. Oh, senior. Me dey adi adan heba product I am meet be bia me na ma no mu no chef dan heba product we dan extra we wono ma wa ho tutu ni na e be jai Senior na misisi ni nso e misisi o. and also our problem there Senior. we see dan proke Okay. so wonum dan proke a Okay. sisi ya we ni na e be jai Sir, we dey nyamisha. Come on, do back friend dank about tonic. Muni ma duro. Minum pa na sinam tumi ndi na nam tumi dan so. Me nye bi no no. Oh Charlie, me taibo pa. Sir, No see ah. dan fight okay na so. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na amugya nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena ase na so me hia dan fight okay aboa me pa yini na fi for ma yeti ma dem ho Senior 50 as that tell. Boy. Yeah. Enre oba pemfo oba o ma akwara nufo ni akwara o ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adie die nkrato yi atu Every kaba go se e se di nu prani abaya no a mani di mu ebi ni paso eye die paso esa do bi abo mo baji binwe paso abo mo baji binwe rana benu bio paso e aprimpo mo so mo baji binwe ti fifu e maminti ana fufu e one mo ipoye fu e one papi paso ti fifu e maminti ana fufu e one mo ipoye fu e one papi paso no millions
asem wonto manipa wonya mfiedu wotwen ensese apemfo nom hyene nso se FDA agye dwadie nkratoi atum se opedudu etua fra homa turufoi 0533 770 490. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said down complain with sissy cocoa? Epe antiwakade. And you jack a sepan and neck. Nikodi brew. A yama money mema. A yoku ni sisiya redrook a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my mema brand. Na a yema. Na. You see, I was saying, maybe I'm over here. Sweetie, maybe come on, mammy, I drama. What does ye a yen chuma? It's a living testimony. Corner Judy. What can't keep ya damn suffering? Oh, be I just attend for one woman for down for any the onion fear do me. FDA, Aji, a dready and cratoi atom. Papa eja demu din anumere ne nsem dampono so no ano odene ano ohyepa ade bi cause wo social media ye kofa abo ewia ene doctor kwa kwatwetwe ngom after no ye de comment aba me pese me buza se uni adanse afu obi ho a ye ana ye force ana mpempi obi wu na be hwa yi ase nipa ni bibia aka wonim se man we nipa boni nipa nenso still pese o ye me wo fanti oye me so andi pese me nka bibi obi ware obi wo kra na etifi omo nka e tro beje mic memia na ni ase bene ne tie ase wo koye ne ya we just we nipa se de mi jia ne ena obi akoka bia na no akofom gagu ye gagu dia bana ye koba afere doctor re de tunko bia we de wa be se afere agi yoyi sasa ya kwa kweli MCR wa modi abana ya timi akwa kwa yedim na Jesari bienia me friend na no ajeso akosia chese wo komi muni amenko wo ye nipa agos nya me fa crazy abrani bani wu yo tiaso wo kuma ware lo o jai ya me fa wa crazy o vale crazy o grave ya dizia wo wu no ko ku ya me fa crazy ye die ye nya kape wo wu jai o jai go ku jai ko ku yo defend ye akangasa mu ye nya kasa nya me fa crazy ye ja okwan u flat as father Abeya obi atu obi azi ko ku tie ba ku bra tie la tie ba ku bra yang kona ne doctor angodo to nkomoma doctor ba doctor ewura fidie mu aka jo se doctor panini obo aju papa Orugaya mashirama no bi wale da obi wale ensemi wa me mfana go ye ye be ba ho to be honest ensemi wa ye mfana go obi special day ye ba be di nkomo ye ba be bo ewura doctor panini ba to bibi aboko de yehu adom bibi aboko bibi e ko boko yehu adom bibi e do ba de ase doctor wakachi minim se oguso bo adwuma
na no yada Friday ya itwa mu ye ba hai husu wentima ma oba na ntima na mse adwuma bu omo so oba no sa de pressure no wo homo doctor we da bia me ka chem se ono nko ane doctor okọ be so no agina ho bi nya fi na me base dabi me e fe wona ka che se okọ udi ka akọ ono aho e mo hwe ono a che se kuwura ha be oba che se kuwura na kuwura wo ye wadwuma ni aso ye type ma no e be dini na to bi ye mistake na ono ahunu se we ni e kai da bia me ko na o ma maduro bi ono asa age unu ni ewe no age ahwe aso we so mo de ba ko kan wo ko ho ade na mtire no amfa nka ho wow na mse wow obi anto na so ye dawo dabi say na mkase na record kesi awa obi akọ na ye say sebe akoje drobi emre bi aje drobi mi pese mebodin ade che na mo wadro no sao Dr. Danke unko hu sa dabi ni nro no no ma na ben na nu papa nso na e da wo yusu no bra Dr. Danke uko no a chese kwatre kwa so ba ma ne ntro sa enti danke de sese obi ade na ni hwe eti kwa kunya me ba grant ye ya we was up in carbon you ba to on carbon Doctor, but do you know cause we catch boy hongomo me da sipa ya catch Dank Natural Healthcare Complex nyankopon adom ta ho tonko ana ekoso ho yare ankofo de ba enya agro unim se Sompa nipa ehwem do so pa o nipa se so ba ya so na bi free nkran takorade e bi free damongo aha na twa kwantenten bobo so mehwem wo Sompa aha nti nipa ehwem ne kumasefo nko a ni nyina so gina adwuma pa mo boss anamba mo studio house de e1 pa nti nyankopon hira mo nti de make nyina ne se Dank de wuti endin Dank na wa wonim se enam yare stroke ene awo hu problems de emfa baby fabla ya so na enam yare no yare ba ko a ekum nkofo pa se ye syphilis what is ye ka syphilis up obi wo syphilis kura onim obi wo syphilis esie no be 30 years onim papa bi ba ya so ho wo ba ya so no no se ne yare no eye no ekomfie du nsia ni wo de ekini saa wo hu obi obetuma che no se yare ne yare we na eye nam so ye hade oba ye be hu yare kura ye no ya bo ti ye hwe na wie ma no sa syphilis na ye no ne ye che no kwan fa so syphilis no aye ne saa beduru saa bre no aye no nwanwa aha na na me no kase ne ni age pa e bia wo hwe me kura ne ni age ti de me ka cho bibia no sa syphilis yare no e yare ba ko a wo de batwi mu e fe ne kekaye obi se me ba me ka syphilis me mo ne di mo twi ye fe ne kekaye yare aha ebi mo se ye fe ne baba so krama baba so wanwan na so bi pa de kekaye na de nti fe ne kekaye ne se so bo ni pedua ni ma wo ma wo skin no aha ebia obema bibia beto obema ho te se eyam na beto obema ho betima beto tekrema obu wato ni sirim obi so wato ne piube kuraje ka piube kuraje bia enifo o yase no na to ho enye ya enye hene aha nti obu won beto no kra wo hu se bibi sa anaye no nti ebeto wa for some few minutes na sako ebu a few days na ko wa wo de duro ye so ebeko wa fa duro anya so ebeko se enya ba yesu anya bi efe ne primary syphilis primary syphilis ha ini obia so do ba ko primary school ayo kwa so be wi akọ JSS inti bra primary syphilis no aba no eno akọ wi a ebinim wo ho a immune system no strong syphilis dey oni mojem but ensafofo bia ama ni nipadua no bia na ma edisivu bebre no aha ba ebinim so wo a ensafofo ba ni nipadua no se ensan nya ba yesu anya secondary syphilis aha secondary syphilis no ensane betumi gu wachi betumi gu to betumi gu se betumi gu nsayem betumi gu bebia ehene ubetiti epaya nso ni betumi aye foforo ito obu won ma na on de be ma ho nko na agu nto ho na nsa hire boto no odwi na ho na ko oba bi so ha egu na se secondary one de ba ehene obu won so egu na se to de nsa be hye no oti na ye ne hene na afama na se nyina yekuru se ebeye secondary syphilis a ye wo stage bo syphilis fa ne neurosyphilis ye ka neurosyphilis na ebetimi aka wadwene ebetimi aka wonkase ebetimi aka wani ntubo so bu wonu ma wo ho na ne fa etitriti wo ho asene a
ne body mu as a heat bi abɔ afa the body nim na ne body nim nyinaa hye no ebasa yesu enya neurosyphilis abeka secondary syphilis no ana eye ne saa so onye hu saa problem na de also hu an say syphilis are no asase ye konanim afa syphilis be pama oni pedua no adwaw obu no na ma ne tie ne ya na awode no ho ahyehye obi so no mabosa ma ne ni asase ya puru nsuo obi so no na ma ne nan na ne nsa na etitriti kisa wonya secondary syphilis ba so ye wade bi a ehu na eno na syphilis ne kakra sa na asase ye se oni pedua no syphilis be pama waso asisi afa obi anko obi kasa woti ne ye no afa obi kasa wonti betma mo ni efra betma ma on kase ni ma hyase abobon tokro nkakran tubo se wo ha bo se on kase no tokro ase on nante a wo kotokoto bi se gogogogogogro wonti ase syphilis betma cause sa problem no to obi wo bibi ete sa impepi na adwene maso se nemu yare bi na cause sa obu an na adwene ba so ne den na ye no akotwa x-ray ni akache so ampa ye twa x-ray no on kase na echia den na man kase na echia wo so wu adokro no afi wo de kakra sa na syphilis na free the friend secondary syphilis no akọ latent syphilis so okọ latent a de man ye hunie so onya ko latent a science ahunu oni pedua no nyina bejai latent de se na ko university level o ye duru hono science wo oni pedua no nyina bejai ita afi bibia anya wo eche se wo yare eso na moa no oni pedua no wo mogem omo se ne man ketenkete a wunu ombe se ne man ketenkete sa afi no free latent no aba tertiary e no do university no na oba tertiary said obi akọ university no se me ye me masters me specialize wo yare we say na dank ye specialize wo enemu yare no obi nya tertiary syphilis na syphilis mo ne betumi a decide say de wani nko an epe into no ma say wani no ana wo je won ka say nko an ye say no ma say nka say wakwa wona mo achia obu a nka ye fit pa afo bo so na ma otogu so twini na ase syphilis ale betuma akoso sa o betuma kasa wo de obema na pese ma no fon no ma obema na fon ya kete ahodi nim na ensa guhu nyina na ode ase obi so no ma na ebubu na guo ontiri kura so nko ba bia syphilis betuma ye sa obi so na efra nani obu na attack na agina ma na bodam in the syphilis are ba kwa ehu pa na de mekache nipa ne se syphilis are ne se yewa na se wan hwe ntwiti a ekoso damage a oni pedua no ma irreparable damage na akoso na be den so be se su da mu bio enu ti so hu dank ntama na oba ne ama wundu ebetuma yi sa wo ha no efiri ho na ma damage se ekoso na jai na afi ama wundu a kakra akra betuma ma wotumi anante ayo ne ma wo ye bio enu na nipa bebre ho no ma ansa no baba ya so no watoto nuru anom odo we de syphilis ale duro no akoto no anom obenom na yare nda so ho obi ba ya so wo pane nko a 80 syphilis nko aho o pane mako 80 na so be test biara syphilis no ho de akache ne so syphilis ne de se woni peduem na wo pane e kokora e be show positive enya no kore yare de se free peduem no so show negative ema ho se yare ni moja ni mu biom ni yare wo moja ni mu e show positive the better na akache se yare no ko nti de me kache obi bia wo hwe me ne se wo ho na wonim se wo ne oba bia da wa mo ho ban anane be me bia da wa mo ho ban na wo nya syphilis test to anamo ne bra dank ba ko be syphilis test so why your syphilis test ne so wo bi so a na wako ame nkon so a bra dank ba complex de hwema wo ye beboa me yare ne fi moja ni kura ma ho ato ye telephone numbers ni 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 wo first ana mesia wo sabe kayo yo bibi e fe no cardiovascular syphilis ye ka cardiovascular syphilis syphilis ale ne de wa na agene se wo de wakoma any internal akoma ne ni edwuma na obetake no bo se de bia na pressure wo soro obi wo no pressure duro sa ne pressure ne ma form da na so ko hwa de kwenti o ne de bia na pressure wo soro no syphilis ale betuma ma wakoma honhono betuma pressure ye kese e betuma seni pedu e betuma sei wahrawa e betuma ase wo nkase itinye yare ya edidi ho agrokra na obi won ma syphilis no person treat o ko treat no ono nko abeba doctor me hwa amenya syphilis hwe me na me hontome obeba be hwe no nko de na okọ na adwen so oye ne yere abro na so wane ne yere na ama me test
and treaty arena obesia akọ na yiri hu biem ye fe no reinfection obesia akọ fa yare na di aba and the make na say wo syphilis yare na person treaty ananam yare bia na person treaty wo ba fa ho kafo ka ho na ne mra wo de ne ka ho ba ye behwe tu yare na say ma ho ato and it dank ba compensate wo trade wo ba ya so no ma so wo be su wo trade junction wo de passenger car na ba wo si trade junction wo be fa taxi ana plagia wo se me ko dank ba o mdo be ba obokwa o mre wo do ka so na ba de wuremu wo trade ko num wo ba beto 4 junction no wa fa left wo fro so kakra bia wo bo si ensemble si wo no wa fa left no wa ba ya so ho no ma no ye ye adwuma fiti duada ekosi memenda eduada kosi fiada no pa no nwotwe kosi adwuma no num ye wo ho memenda anopa no nwotwe kosi ewia no miensa ye wo ho enu nti me kasa na me nkasa tintin bia so yare ye enemu yare so yare ye awo wonu kunu atena cha awo ho ayedi amam se stroke na cho am waka dem ntumi nkonko e wodwuma so yo obi akasa pampa wo num na nkofo pimpini o machi anasa enka wo ni pedua no ntu ko ni pese de aka so condition owura ha na ha fra manasesa aha wo sa problem ni nyina ebu oni pedua ni ma de ebe ka che wan se tu anamo ne bla ya so ye wo trede ye krado si ebe hwe tu yare asama ho ato yo no bebre odwa so ye pese be ka ho asem nanso o yare no wo frɛ na se hu se wo pese o so to aduro bi de first aid na na wa ba ye be che odukwa obetimi ato ye telephone numbers no e 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 offer na mesia wo sabekaye Dr. Dank na wote nka papa maka so wo bo adwuma papa trade no wo trade tuminika ne ko na doctor nhwew ye de yeta ko yenim ni wo mtuzo ko fa oyare no ho nyina akodan doctor panyina obeboa wo ama niema akotote di ama ne number no ene ye de tu dwa no ba do fa ehia wo na ebe hia wo china ko ne kototo niema na bibia enkotote emfa emma so ko Dr. Dank wa wo de adanse ye beba niema be ko yie di ama wo de wadanse abapa o de adanse beba pa MC ambem asa abo video ni biem na afi ye de hu nkomo na ne o ba no enya atnase we de ebetom esre efe akono ebetwem goes nyamen kan ho sare e ka ya fa great ya fa great ye ye go anu adreba okay erade dia close grab esie oba wo ware na ni sister di adanse afi wo se erade mfa ni nua na okwa ware ne kra ensie ye ene yebuza se eya kankasa esefata efe MC a munyi free so ne yankonko yanim munyi free so ne yankonko yanim munyi free so yakon akọ yanim yebuza za kankasa mu no ne yetwi kase ya da bia ye kan ya na tro bia ye mistake go bia na se mpo so obi ye bibi na ni adanse bia dia jaye na obi ya ware da ware na nyame fa ne krensi akos nyame nka ho nya wa ye nyina urade on ka ho ate na ware ni nyenhia na nyame fa krensi de akwakusi obi bi di defend no vele wa osre ya jamo kafu gara bobo wa won se wiase no obi a wa ubia no eni di ne ho adanse pa ha dwen o na sa no ma ne di nipa be kobru nsam gem nyame be uhuni na wo ka ye woni pa bi woti wiase ni ti mo den bo wu pe ne ye di ne ho adanse e wo msa sante kase se ne ayi anane miamia akra won ne kaida bi woni pa bi wa na ade a waye no ade nyame pe no no ade a wo ye ya e wo wiase obetena su e wiase ye no wodi bone nko a owu pa benyo obi amana bedi adanse minima kromfo yesi na bo aku no ba ye ko ni kurum na mo ye na yie no
ana Wofa bi no be we nipa se on kasa wo ho onu nya asem se akwasi pa so wade da wona akwasi befa so na nipa ba ku bi sai ye ni me ko bi okay sa papa no ka no kre wawu meso papa ye so ji wo ka no kre ba papa no ka no kre wo edu tama nkwankwa no edi nsɛmfo moto twen ne ade ɛna yɛ sɛ nipa no wawu no na busua medi adanse enti nka akora bi aba shom na papa no pia akora sɛ gya mea medi me Wofa ase oda wa adanse na ɔgye mic no panifo nnuanom a mobɛgya yɛn medi me Wofa ase oda wa ho adanse na mo ayɛ ade dodo yɛda obi bia ase na me nsusu sɛ nka akora yɛ oda obɛnya yie saa suma ba ma na yɛ fɛ sɔfo mpatwo medi adanse panifo me Wofa ase oda we owi a me nkyɛ o kronfo papa kwanya me Wofa ase dia faso ofia ha ne maame na to mo nka ne kore wo de wade eto wo be batew nkometo wo ye kronfo papa no da we me kana sem amanyankopon de ne bone ache no me megina nka se me Wofa ase wa wi se be wo ye ni papa ojo da bi wo kronfo no da ho no na papa no so je ne ho gina omo bo no sa de ntina papa na beka no kore hwe wiase on nipa bi pre maame bi kodi adanse wa sore dem especially omo mu di adanse wa sore dem wo di adanse adru no so anuan mu nyina nyera mo mi nyera de no ye na na do ye hoda efi se me de mo ba urade me to ma potori a e mo da we adanse di wa waste time kwa me fam ho ma urade me to potori enche na abo we dem de mo ma urade ma potori a e mo da we ne nipa bi predodo okwa ye bia se na se jobo bia kwaku ti wo se ya obetime pressure no ate ahwe na bi se sannuane we nwa ba ya se mo ka nya ne nanko wo ka wo kwaku na wo ye ma ne boso dodo de hanki ni so mines wa head as wo pepa na ni ma se na seven preduasa obi o tia se na ka chen se rest in peace obi o tia se ye ka rest in peace kire no nipa na ekwa awade unwia no edi enkwa na ba mu a wokoka se na emom anwe ya enye no kanti na me defend se kwakwanya no ka na emom sanka wo hwemu a aye ka se da ho ma asante na kwaku be kom so what if say omfi o ye nwale nto no de woni mama mere ni mi se awade kwaku we na no na betumasi o betumasi no we na wo na afo obi tumbo ho kwa na pie na no nipam emom Robert Matranse and Okowu no konkwa na bia ne nwane kura hwa ana ono we pani na ne nwane kwa awade ene bia o kasa na bia ya wo ehye ni mu no ama nyankopon ama na pie nanso kwaku de hwemu a ya dwi mienu so obi su kasa nyankopon fa kransi a sakra na wo mu na wo ko enka pa mi nka kwa bi so nya bone o wo se nyame fa wo kransi kra furu mu an wo wuo ne mo nyame hwa wo kra so tu ko nyame fa wo kransi na nya sante kasa tie okay anya sante kasa enti sa na yebeka no pato so atiase it is obi Asem Mpe me defend na we say obi tifie e bonne sansa amuna sama pa ne tie kase na nso sa na sese ka no so hu ye tufu aka che ni pase edu mebi na se woni bibi ka mesire obi ya ma ye ho nto yen na bi predodo we kikiki akwaje mic ya ko ka se mi nya ko so no osu o mi nya mi se ne tie na wo kwai mi se mi ne bibi anka che ne se de me ne ma me mana ahuna mane mi se bibi ya me kwa na ko bo ne pono a ubo ya no dibika awurade nyankopon mi nya ne kwai nya mi se mi nya yi kwade a nya mi fa o kransie oho obi we dinde obi we dinde na o mo te onya so Jesu o mo na ma asem ne ya asa edu we ya futu sem manipa edu me bia woni hweka jai hwe obi bodam a obi wakodi ne nkwase ade a wabodam no oho na ye kan so plenty wabodam hwe no university o hwenke be fa na kwa abrochire o ohun da wonte da obi ewu me se nipa dodo sen mo amute nipa dodo sen ene obi ewu ni se ye kan ne tribute nda obi aka ne krese maami manso woni ni nwa mama gina court maami woni ni nwa pa wo no ya furu baako papa baako o gina court na maami ewu da we enkura na mo so aha no
enkwara no papa ni wui ene wogya enkwara no store maami wo sika so wai wo sika so wan se ono na ni nwa ba ma wo ntine store no won fa man kwara no woni nkura chirika court kiki ene afutu se me ekwa fa ho ana wane so wan wo kwa ba ko ba kro ba yale ko hospital wa ma biem ene tim saa da de na no abo mesh enti nkura no te na agya so mo ko mo so ha se omo kwa ko mo so so omo ko ye no mo wura baby adi nipa wu adi omo kotu nkura ko duru omo so na ne mesha wabo eden gunsuo na so da ho kaja wakana no atu afa nkura ne je chese so ya bone rede ka nku be na so ntimi nto ajapade be na so ni ena meka sase mo so bi otifie enya so wa kwa wa otifie jaman so no ne duru mebi hon ma sante nipa bi predodo ena kiki nkura ko ya so na eda nsu a ye dwale shu ye dwale funu suwa ne dem so de wuduru wo ye prema ni wo ye wa yo ya woro ho na oda wo na mashi egu nsuwa yi mu afen kwadu wo sa mo hwe se ti suwa sa na wo bawu ti suwa na da wo yi suwa wo priye ya suwa sa wo bawu edu mebi ho no mu a nipa bi pre kasa ye mfansha wa na edu mebi akokasa dwene kasa no ho wei kiki ade je ne bro no so na me ba amami ekwa munsusu mienru no enya sa no pese wo kire me de sa na meka so na so waka na nyame fa kranse de fata no den because ono ye kama obi a ye sua fu ye fa ko enje jojo so hu enu nti se du me tufu we se efi na ko obi wu no enipa boni ni no wu ya mu tro no tribute na wa ko kan ka so enipa boni ni obi pemanso no wu a ka o tribute no ni enya so obi wo wane no ma oye na brebo ni nkwase ade odi ye nyina owu ani asa ko gina ho ni esa di ni ho dance papa ni nyina so ya asante na pesa no ma no kwaku enko ye mfansini enkonko yanim obo he ba se men kan cho se bra ne fa wo yade nyina abedan no obo obeboa wo ona na nso de aduro bia be friend odin sa odin no se memma kwa bra ne fo nsa ka na wonyere no mu ofia ema na mo piafo ese ebusa se da be na be kwakoto odin ni bi ema na ebisu di milike to bra mu kunu ko odin ne mo mani je ofie pa kwasiburo ni fita na beto obi odin bi test na obeka no say I need some of odin eso okoya akudi aboa ne pa etikone ko pebito mo na sa de preke se pada ne baaye omo bo adwuma pa wo number 0550191514 0550191514 ofro obo hebo bejo so na niema akotote ede ama adusan osema me adusan o dende mami adusan se ye nkanjira wo se yare bi etete o malaria na etata wa abrabo mu a epato koto adusan heba mixture ni bi na bobo ne ma be ko yi am so to ade frɛ no na ɔma wonjiremu na nkotote mfama afi adusan capsules na mema na ebo na edi wo akagina mu pa amasisi ni ma ye dina de se fie ayede mami adusan se menka ncho se wo ba na yare sabia onso ombehwe wo ankasa honso so no yare sabia no so a omo hwe nkofo massage nyina na mu atese ni je pa ne se ntuma mami adusan se fa ne number na frɛ na ne wo hia bia wonye mfama mami adusan number na 0557 009842 0557009842 ufre mami adusan obejo so na eniema akotote dia matabita clinic se menganjo se aya no waba Cindy Junction ho na ade amane oyare no ha nyina aba bedano tabita obo adwuma pa tabita na omoye massage otumi si ayo massage the same tabita kro na se bra yade ben wo ho ase uti pa wo mfre na soro ben obi wo kasa ase pampa wo nanum enso bo za ne sempro ni nyina yale omsi tribukuro etim de saade ne ba afezo so awo se mo ayade amade so omunduro no doso na niam omo hwe nso doso fre omo na omonye oso na niam ankotote emfama o number ne 0202 347 647 0202347647 from ombejo so na yakun akoya ni ebie de eno ane crop bie eno ane crop bie eno ane crop bie eno ane crop producer abona ni achirem kwa kuna ade no apanyina yeton aye minima de kuruntia yeton bia omoton ntu de waka yate yenye ne sa na eja wango twire buku anto tintintin amfama me he ma do se bekenka book tintintin bia entino aduane no mu omudidi no mu omudidi kumasi fudian fo no we sa no matwira ma me na meka o omzi kumasi fudian
this one is for Kumasi Fudians. Nti say no we ni pomu for na omo mukase program na duru so na omo ye battle rating go for bibiri. Number 1 omo say first match omo ye omo ponche e wo dwoso ponche competition no e koso e wo dwoso entu be ko dwoso na omo ponche competition akọ se obewe ni afi on the 6th match na afi so no ice cafe eno so Bantima culture center inside ice cafe hono so na 6 match no so no fudianfo no mobeko na makwa competition no amano aya akono 9th match so no obeko confidence ahojo confidence ono so na mobeko 9th no so no eno so aduan ne taso na eno so akwa na ultimate ko praises we nya na awe ne ase kuruma udidi pa we madam fu bi memena ko wiegu opa aduan dan memena ko djon bi na ne ma akoto te dia ma 16th match so no ba anas 16th match ye Banas won so be the next praises in 9 and adwumadi e course e match ye mu on the first match, on the 6th match, on the 9th match, on the 16th match okwa obekwa ko yebi na niam akotote e de ama om de book no be ba ngasa na number bia obese ofredi nchemu bia no ye de ama otimi se ameduru ntem ti no madwuma panyini de ma me fon so enti ode we ni be ba be keka ho na afi yetimi apima ko yanim na yakoko de ne pa ni oba no anya trans edono abafia na afi niam akotote de amaye ma me mbacho bibia boko de pacho enye boko soso enye boko sa nye boko sa akura de boko awuma ane de wona ni yo ya wona ngofo tete won ene do mama ne e ba bedan ye so Asem Mpe Nipa yes aye kuma ngofo sa da ndu ngono na aye boko e ba jo udini no me ehunu ade e hawo na afi ya ko akoye ni me pacho midindi Stella Tanzabo okay midindi Stella Tanzabo okay na adekurente menam enwre de madam fubi ne ne kunu omo okonongo na me no na wi madam fu ne wi school okay e wo Jackson ti ye wi ya akasa kakra ye wi ye pejuma that time that was in September no October no mu okay October twam ye 2024 okay last year na me will be 3 weeks getting to 1 month madam for no frame me Stella bia slot bia bawo na me slot dey say o sorry penyini true faith asoro ko true faith asole penyini konongo honom okay or the slot bia ba na o say uko sa asoro na obenye sa slot no amount as a teacher okay no say me pay na me say okay me nya me pay no say okay ene 10,000 aso penyini ko be ekwan ama wako tirade teaching obeje 10,000 okay na me say me nya ska no so nokre to hon na me kunu say da bi sa ade we omo twantro wo ho nokre no so nokre na nukunu no so ono so madam fu nukunu no G phone ni say madam fu no so aware nukunu okay eno onso kunu G phone eno confirm yi na na ko school or Jackson education okay to that time no wonyam to timi oba ofi konongo ba aya na obade be that Saturday ni Sunday na okọ obe classes no to onyam na me say dey be o meda me fie okay na that phone say so for mama me so me so for o say so for mama why am papa we am me yere papa nti wo de nokre nti wo de nokre nti je bi enye nokre krampo na kamenka amanka nokre nti ono abobosia nti me so me yere me ko bobosia na me say okay wo de on twen me wura ba ti me wura ba na me no di nkomo na me wura say David sa de we omo ye nkrofo amo flooding ni ba yen azanfo no bia enye nokre nti me fo na me o say David na ne kunu say enye nokre a ono mfa ne ho nye de engime nokre nti mimi ye na se enye nokre a ono betwa me sika e den ama me okay nto e show me ti me kra still na me njindi ti me ko frɛ
me wo papa bi wo ye free chire ho no ye lawyer the lawyer ne start from no so oh no kre asori panyin no den no abem panyimfo no nya sa slot no no asho so okay na me ko bo obusia me bo obusia no be say 8 na me kunu so di bi store me so na me ko ere me ye yi no me ye we ni na wie mam to o say 10,000 me tua 9,000 na me o say me ko ye medicals na me ko ye medicals no so that was 600 the count na me ye bibie wie yin me ba kopem ena me hu hwe I'm so okay on for me sika mama or to papa so ye say no dia fa afa de o ye no odi matem rough intrem adamfo no oni ne kunu nto bi say no kra say ye kodipa ye dipa ansan no so wo dipa ne o ma me data or this camera scan no de man oni ne kunu no first one ana o de ko ma so le panyin first one me de minimum so panyin me madam fun na minimum no okay ne kunu ti madam fun first one me say ni 50 5,000 that's 5,000 me say 50 million 50 million me say man madam fun na second one no na number be frame me say aka that was 30 to me send 30 man na me frame madam fun say number we na ye de na frame no say then sa number na frame no started di matter so me nim number no sa number na frame say sika na ombe send agu ono accounts mu it me send sika na kana sana obetimi and me hi na aman appointment letter na aman na so okay and me send ya ama madam fun madam fun can say there be o de me send ma sa number na me send that was 30 year egma madam fun bra now the number na ma me today aka that was 2,000 na say me dey so no frame me na me say me niska crop me sa ko bob bosia that was 1,000 na the same me say 1,000 sa ka madam fun na me ko ye medicals na say nyam ya aduma adwuma no ba de aka na ma release ni na aman ba ko pem sisi me san ka adwuma no so sika no so a me san ka ye ntina nwumre me na ma Jesus care won nyina ba say sika nam hina ko say 96 me fa say man 90 na 600 ne de me de ko o de ko medicals medicals okay do kan 90 million okay o frena no kan fon kiro mo ka fon on ne kunu ni na it is if an say ye kan ho asema amaka de na be esi am hiya misika me hiya misika because me teaching them in san kan sika de so on pa misika mama me pa misika na de akoede makotua me kana me bobusia na me do mama ne papa na nkasada papa na de last time me friend say misika na say o nya abotre ade chen abotre saa nya abotre chen abotre no oho na me huna ne say wan fa misika na ambrem dia mebu di o say I should go ahead me text me say I should go ahead and okaso true faith sa papa na mama say ni sika me nim baby o me nim no ono crap ono na say appointment letter of the maya e de ko original office na o mo de ma machine na fake appointment letter no de maya wow na o mo na mo be no mu tudi achi omo de me nim papa no de me chese mako regional headquarters and mako regional office moko ye no modem documents akọ omo sameti omo ko omo hunu say e fake omo timi di machi tracy say nipa be na e bia nko masa because Ghana mumpa de o ya asem na akokore mi omo ndi echi eno an say e fake ne pam omo say nka mokora mo ba bebu o man no mo akora no ya fama mfa we mu eno an say apam one da TV me kunu na danfo wadamfo ni kunu no yeah be me na no ye na no be ya ye no kwampo no ye sen no sa wa wadamfo no etimi say di atem hwe ono kwampo na di matem se ono no abetu fo se bra ye nkodon ade jebosia na ni kunu ahye bo no afedi ono etimi say di atem wow nipa na mani pa ye boni o izo mundia anamse mo momre
from nyabotre sa me kodi pa and the ben 100 years kwa na kodi pa this one sika mo je ye because fake documents near the mawo afi so sika so a o mo de ye dey eno de minima sika de o mo de ye onjeni according to papa no de papa no say 8,000 or je but 1,000 de e could eno de kaza tuti 1,000 Stana me send the last one. E could di way more. Okay. Asem. Ene dia so panyin no na so anya links a o ton no. So mo de ko yi na edi sika ya godura so le panyin ho. Sa godura so le panyin na so le panyin be so ye niam abasa. Eno so ya asem se be ahwe se asem no ahomte na emu onyan pa. Producers ni o mo twetwe nkomo na de na asi ana afi na mo frɛ mo. De na mo ye akosie mo ni na di nkomo ana. Na yehunu ni okan na afi yenkonko en bia na otua na etwenity na de gwagu bu ankofo mpase kogoze ti akwaba oba me joso bibia boko de o Kristo adom na maami ngomo de no aya fam yo ofa enu se yenu abai anano da oba ha na asem ebedanye na se de bia metame kan Asem Mpe Nipa so bi dina asem ba ye nche asontie ba ofa eti ma meje eye bema na wodi yenu abai isika me friend na wa mfa okay jeje na mbuza nse na hwan bi mu nya na betini na etwetwe nkomo ene woni ku ne yere number ma me okay ti ni di nkomo na mbuza so wo ya fe ko so okay tia but ofa me hwe baby a o di nkomo ne ade a na so tumi se wo chira de oba na chira de go na wo ga na ho ye class mu nkola bi kasa wo ne ade iti o mbuza nse na ade no twa me ntro so twa me ntro na mbuza se kunu wai iti afi no ohono no oba ne ba be chiri mu se yenu aba wi wa ya ade amana ya ya okay na ade a wa ya amana ya ya nse ade na o tete ne sa na sika na yenu aba edi ba ya se yenu aba no edi ba ya de se sika na yenu aba no de ba ya no se onfa nkoma eye opanyini bi anko betimi aboa no ama teacher training na opeso woko no nka bibia na timi aye kama no sika no moje ya no mumum anyi sika no ana o mo ani na moje sika no mo ko ma opanyini bi ewo nkran okay nti se sika nipa no mo sika no ko ma no mum ana ayama sisi o ma be nipa boni ni but on na damfo no ko school ni o ka bibia cha na damfo na damfo no mpese obeti okay eti se sa na o ka na de o na ba so mpa de a ni kunu ni ho okunu eko baabi oba o de amane ne bebo no na amana frame ene bi san se ebreben also we mo be by 6 there na wa frame me of 6 ni boy no manche nka ana me am say yi mi telefone ana me friend na o ka kem say adan na me disturb ne sa according to oba no na sika be 9,000 na yenu aba we kan sika ben a no o tete no sika nka o ntua ti yenu aba no de o pese wo ye ni bia no onko no nkonko ye no wow anam se saa eti emam san se na utimi ji obi sika abraga na ha odi obi sika so obi me afa na adwuma abraguma no ne nsa nka ni sika so fama na o sika no ntua ene emum sika no no oba ne mum no de ma no de ma ne kunti ni kunu ba on fa nkran ma se Asem Mpe Nipa ya frɛ no na emum ni sie ji yiribi na anye ya ebeje oyira ba o ka chem se me fama se mfa free phone so ene o ka che me eti ofa opon ni na o se adwuma yi de edwuma bi a obete ensem bi eni kwanza wote kogo jaji mpacho we de oye producer nokura na wo kan na maame no ye wahi over say unim se de yedwumadi ne sitie obi aka asem na wo producer friends obi di asem aba digital side of story no ehun nkomo no wase me fama se mfamfiri ne so no okate phone no ito okate ne phone na maame dwen e maame ehun se de yenu abayi ba ye na obeka ye no na utim se atemdidie sika na du bra o da ne ka ana oda omo kana utim se sika no munya ma no na emu no atemdidie bi koso se de yenu aba ne ba obebo mu no ana me de ofa okate phone ma mfiri ne biem eti enene 3 days ana me friend me de number ba kono friend na wa amfa eti di be one hour time me de number for friend me friend na opeke ya asem o kan se yenu aba ne sika no almost 9,000 na yenu aba ne so de mo no 5,000 de yenu aba ne de be share o mo nsem na emu 4,000 no yenu aba na amfa nsem so ko share opanyi na ono so betimi abo am ya fa ne teacher ni no
on na sika no de enti no 5000 no atemidi odidi mi no opama chew na mu sika no ni kunu so onya ne ochina so ka ho anam se sa na oka ne na ze o party se sika na atemidi go musa be di sika musa be di sika wan ofa me ne kan so ka yen se ai central for the asemba eya yesusu nka na nyo no nko na de ka enyo no nko na de ka nti se ye pe obi o de ka ye nko ye wura ye akufu ado ho do ko de ka sene ono o de ka me na me ka tro ofa o ye di minim no tribe na wo hwe ne kasa na otumu se obeya santini wo beya santini mesisi e kra ya enua be betena se kra na ofa ma frɛ na wan fa me call ni kunu nso me frɛ no so a omfa etimi de metimi hunu se ye nua ba no one ni kunu no we utie ni kasa wotitwi angasa woni mu de wo kan ti wa na adwene se ye nua ba sika yi no omfa ma ne ochena so e ka ho ti ye nua ba ne pa de opese wo ye ne bia busuo ne bia no onko no nkonko ye ko be de asem ne so twema so ti na mpesa me yese bia o ye no dan ma kasa won titwi ndi em se ba o ye kan nipa ofa me se o ka twi ti se de ye ka twi ye oka twi ti se de twi o ka twi ye because me friend first no kwa ngusan so wo hen wo so o kejetia na so me tie ofun no wa ye da friend ma wade okay enkwanta wo de fabra na ye nhwe friend ma friend mo sa wofa ma friend mo sa but ya na abusuan be no mo tete ma bi ti sei se e ka wo wi ase to bi kra wo ko bo wo bi akokam e ka ma ye wo ne enimu wo ye den enti no wa pekasade bi no aka ache nipa na wo mpa afra ni mu ho ne nso na tibi kasa nsem be nyina wan na wo no ana onim se wi asna no anso wada so le no wadwale apie wa hunu duabo ohun nsunsanso da wa hunu adituo ohun nsunsanso da wa koya omu pa wa yale ekwan so da no waso owu ahweda oboni di wan fa mama ben kam tim ko moni ben tese oh hebi on sorry the person you called cannot answer wow gen o hebi ampa de ne onu ne ho onya nu ho kakra na me de ma hunu wi ase kakra o enya akonya ben gofo bi ma ben akonfo pen ma ben difo pen ma ben buddhism ne sa angofo ne pen sa amane beto a ho na hu se mu o ha wi ase se yade beto so fum obi no so wo ye obone na hu nsusanso ba ge ka se ye no quarantine am bezo ofra kemema na fura brusen wo de yade be fura brusen ofa on se de medical kano Asem Mpe Nipa yen ha na ewo no empanimfo etete ko bunya sansem we ya bi na asian keka kire ge ye one ne die business a be ma ba afedu ntimi ntina se kora otena se ase wona na fusi so ten a Sompa ye di agro de odi timodi wuye ai lukuze di nkwani ade otimi no mo aduane nkona no business no mu ye o yakokwan so abasika ka ofa akira kwaje fama mi am nkwaje fama mi am nkwaje afi se di ntro kire mi kunu o se mi fie na kensen woti ani maduabo anya no kro se benye obi abone menye obi ko sisi ye pem no beka se madi obi sika mayesi otu ya mu hafo na owuye unhuna mane da ba ofa woni bibi ade ba ko a mimi hu ne se krom ha na ye wo no ho edure bi a ye bambo no ye nuoma police fo no bi ne mo so oti ase ofa nyamiri kwani omo no ya na metinya kase mesisi dua se mento 7 mpo omo moayen because ofa asem se bi ba na wadi nipa na nim kra akwa reporto e wo police station obeko no asem abati no police station no ofa nyamiri kwani ya na nye de police ni bedi won mahu se bi nipa we even ko ma kwa etie no fa ye nim nkofo bi a wono no aye obone na esese nke bi anka emra ne tiro no wo be kono de emra ne ntiri mum no ahwa ono be fa ho akwa dem eno na da bia me transe me tufu ka cho so CCP sie obi sisi wa sisi ni bisa sabon sam kra ne bawu na masa ka cho obi so ye be ma ma sunsun mu nye dene ne fatena wi ase e ye best futu chen futu bia ni be fun eni pe fun nti ni ode be ye ona abo no ani tiri so na akoko wani entwen kra ma asem ne ma na akodu aya kozisi o prot no bi be ba ho ana wa kire o mem asem na me ka ho asem spiritual mem asem no wa kire
ono agina ho na tim ana yade okoso na soro kuchi no a ba ku mienu ombeja awade ato hodin etu ntwen me yenye no akọ police station akote sa ankomo no wo yere no obeba ho a de wo ho dada na di no wono a wontwen na akoye case kura no akọ ne nam sa anante no obi na esisi wo obeba ho na ne yebeye no na aye no sa na awurade ye wiase di Yesu ba ya no ntimfa wuji mi nkonanim na hano spiritual ne ma yinya aye fese ya obo me na mbo ne bi odi matema ye ne sa na me chense ma no ya efun ba maka ache sa na edi mi ne nam sa na obi esisi ye no wokro na we wampa se ni wakikazi ampa kwa kuti ametie yenim obi kwa de himbe phrase ase ampa case we mere no na ngobe di 1 week pe no ha de ketu e bi no asu nyansa ada na ye nipa ye sa pe kasa de ka che nipa no o mini aba wa wuni mo me kwa me de ekoshe mbi aka ne srew ki yenyese da se ebe yese ede ma obi o ha no onye sa on se me ka se ye obi o ha me ka se woni mpanyini bi on se aprobo se asem ba empanifo soman ebi kura me ka se nansan ye boss omna samo asoma me even though police near case ya bawo case ni ba ye no complainant na ko ni case accused person no so ono so yi ba che ma ne ba ye of a kodu honom no nipa no de ka nipa ni betu esika no na police ni no ji sika no otia so wa disika no ono police me na me ka tro na some ko fa bia to me pen obi ni nya problem me di case ni ko ya na police nipa ko betu esika no police station honom no edu some ko disika no ko na police ni na disika no so afanansa ase dia na ba ye no ono ofa ko so Ghana ha ibi ntina senjro fo bompe yasem ofa ye dwumadia ye dia Asem Mpe Nipa se enya suma no se obi di case ba ni ase o ye ko police station ko report a de omu ti kwa nsa ofri Sompa na Asem Mpe Nipa de be ye wo ho no na so fa me even say meni nyemre me meni ade ntimi o de hia na me de hia wo enye ba yira abele wajo eti ofa a police fo no binom eni bambo fo no binom no omo moaye enu ti na masa na ma because na ka police fo no bi boaye ya e ka enua ba wi e ka me sentro ni ma frew me boss of me kwa me mpo aka me boss Sompa no Sompa TV station ketwa Sompa TV Ghana ha obi anim se de Sompa TV adwuma setie ka me board din kura no enka Sompa kura no ka bia obehunu kwa obeba so na so otimi ka tere me se ye nua ba ne pa ba bia ope bia no onfa nko sika no ntwa ne o tena so ka ho eto ba se de be yen se se no sa asem ba ese ja police asem fa to ho na sunsun wa de no ni afa ya ye na afa nipa ko no se de fu be do se de ese de ba yi edo ya na adoa because you because we offer anodin asem no asefem na asem na ahomte madwene ho afa manum kurato bia de no ane crop eno ane bia pebi bobo na niema nkotote mfama onum bia ni bia obo se niema esisi so pa niema ko wano makato za sofu panyini kura wu bia ne de sebo nti bia no aye no ho enipa bia wa hete wo wiase nyina atese na tamfo bonidi na dofo bonidi edunim no man ko ho onipa onim sanom de otena se ye bia etim fifire sa ata isu sa no a wo so minimu bo doko bobi na fa bi wi wona mfa bi kodi fufu na niema enkotote mfama ayiye no fa bi koye na bibia enkotote mfama makato na anum ko sofu bia yiye na mini patias wa anum bi da na enso so no owu ye sebo eno ne nsan shoto ho club wa gidi hudi Europe bia ne crab de wo didi papa koto do tu na niema nkototi emfama ho na club no de ebi ni uba wa mbacho no anya aduahe na obi a sit a table so no kwabrane waje ba aduasan aguso wo wi ni nyina agu ne yafunu mu na chose club no wo je ne ho ntre ha eduso gogofa bi na niema nkototi emfama yenko computer so de mre ye ba asem ye de ntehu wo pa bebro ye kwa basisi a nyamre twen ye ba nefa wonansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fe ne siatica na etimi bubu oto se ka wo se dwe wo sirem woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo ma gye ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu gye international awards ahodo wo mu gye sahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni ba bia gye 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no
ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mo ho frɛ 0540311311 0540311311 na ɛsɛ 21st clinic wo mo yɛ sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa kwa so kwa brochu Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane no anya otu adidi musa no. Oh, Express Group adalmenti akwenti wa for. Opese otu kwan kosua de a Express Group do beka man bi te say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say eye to ana se visiting so a Express Group do beka Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule by roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahmacho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Ronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10k Ghana sharp. If you are a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Badabi asem ebi be badabi papa metimi be bi me dwene me ho e na adamfo eso odwene me ho akwanya ba eye friend say asole panyini bi e na de aba madam fo kwaje bosia ono na ese kyerem bia me kwaje bosia o se me nkopɛ bosia no we de be fa eno kra che se wo draw bi dia be hye me kom because ade aba me woska na o bo mama na me woska meye wo me si mini bosia kopɛ bosia we ye papa makopɛ bosia de aba sika no adwuma no ye kan so ase ba bia pe bia fa kɔ wan na wo ababa wo classmate your friend say wo classmate ni de Boahima Jokobel Boahima Jokobel wo ye de ni oh yeah omo free Boahima be ya akandi na Jokobel no so be a jingle bell what the way we still region for meto no stack ready for enje mebo nyuma manasa jingle bell ni ebe yero no to work kasa nse mu no wo di obi ka tren se ni di ope bi on fanko yesu be kire ba bia me ye de akora wo betua atamsi ni 2 wan ba ye nyiwie no na o se da mbam na adakatia obi amedi je bio kwakukwai kwaku de wo nyina ne so madika ka cho so mame trillion billion kwa na me se Ghana ha me ntra obi bobu samsa de ntra me respect Ghana pa me bu Ghana ni mu mira de ene be mame
mani nka Ghana okay emre wo kuro no emu omre hwe okokuro bi mu a emre wo emu oden at the same time yete asenti emu aye mra ma saa kuro no abroche kuro mu oden pa o ba mra ho no nti no ama kuro no emu omre nti obia di ni lame ya na manfo ekeka nsem Donald Trump de wo ye nye he papa no be support no 100%. Do ne me ya adwen ne me nya adwen do ne me nya adwen no e wono anasem me ma adwen kire no be support no 100 times. Okay, Donald Trump what's me man me ye me yi ti o Donald Trump ade na wo ye no esesanka aban bia na kro bia mpanifo omusua bi because you the mra na chichikro. Okay, papa ne mra because o tiechire no hwe uwo ukrom na unya medi ade na se unya meye president a ete se dameto wa wujira nche no hunu etu ote wadada nyina no akasa me ba say na me de America kro no befa so because America kro no ejinse mu menu mi anu etia yetimi gina akase ensama ekoso ide abrofo na de ba o we de oba no be ma wale hwan e ya abrofo na de ba enna wono se wompene uti kro ma so ne nya adwe uti kro ma se de Donald Trump ne nya adwe wose kro no nka se mo bia mamu wose kro ni wona mra ya ne atianom yakwa national ID card ana Ghana flag dasro ketuwa bi eno no gira ma akire o se wo ya Ghana ni bi ko na nanom na chechire o man eti wo ni wo bi ofri ba bi ba no difference wo muntam eti wo ni mra no echa de ofri ba bi ba ba mu sha ko mo se ye ni wa moanfo mu free ba bi ba ye ni mu nyina e po mu kro no e wo tumi chen ye ni a o metu ye kro mu a eti aisa ID card no mu se e yira kro na ba fia na se ye bo mu da we kro obi ameje ana mu study ye wo bebire gua ohun fa so wo so ade e ko ye yanfo obi number anhye so nanka fruto nanka obi fa pe nanka from bacho me hu ade da from number wo de me wa beje as yanfa number anhye so enka hwe ukoko divoire ye fra krata bi kalante uwo kromo ekuta na chese ye citizen ade na ko so kromo a eti papa ne se obo ni kuro hu ban me ko asem bi na abesi asem bi so de ye ke e no so obo ni kuro hu ban eti kuro no ba mu a fa right ayi bra kuro no ni problem papa no aka bone etu o ma mu ban na bra kuro mo be din kwasi asem na no no ankasa president na baabi ma speech no bi tasoro nyame ampata en creativity en fa na so en no sa en mo ma betra kuro mo ye liga mo din samoni okura me pam ye kunu dia a woti kuro mu a ko wani age wa nyo na wu nu ninti no ko wani beje eti papa na dia wo ye no esesanka obi asua ya police fo ya president ya ministers ya soldiers ya security esanka asua sa de no enso ya criticize say do ye nye because o fa bi wo o na bre osika o ma mi bi o me ko fo gu abroche so maka na nshaka rise me hu ni pa bi wa America bi a wo paper a esi okay obi aso nkwa ye bo na obi anwi atrain okay obi din kwase asem kum nipa na oda so ne na ho obi din kwase asem obro so atwese kan no na no kotokoni akrai boy ye wo ko hebo bo aguro ye die ye se fa nse minim ne de kura mo mpe de ne mra me pole aguro ye di ne kura mo o yes wo fa kire na ho minister bi na de akeka na sa rete sam na na de 1 week akase be sie du ya sa na eti kromu a yan chi wo bia wa wona se kan fa ne wadi wa kuno agura ye di wote ya no na wo te Ghana ha wo wan criticize wo mpanifo Donald Trump wote ne baby na occasion said wo ne nye hwe de yehu esam trophy wo kuma se kwambo de me se kumasa police for the binu dodo na wo mo tanye because mo se ya jo mo dwuma ye asama na ayi kan kokosa chi kan me ezongo police station ya okay meaning police ni bi asama ba ya ho ene ye fro mo se asam na ye criminal yinti no o me fanko ye no mo ye dwuma ba ko se ni obi so obekum obi so obehwe ase de gu obi so a na ye de asam na tia ye kan wasem ye wotewa na ye de ya frɛ
Nso go for approach for no. Ye go for ne no mu di dwuma pa. Omo ba ne aka chom se nipa na ya se. E me bi nkofo bi ya ibi, omo ji obi sika illegal yi e won kokko no wa. Ye de momo mba ye. Omo ba ne fa telephone ye from so maba. Mo ba mo nsha mufti. Omo ba na nkofu go omo e chom. Omo ba no mba krepo nkofo no. Ne we mu mpe o na mo pede. Kokumu mpe o na mo pede. Ba ku kesi sa ba ya ne be fam sam be fam ko afa mi hu sister ne there was a time hu be 1 month time was nkrofo no ye be che wo mo ko no ma twa sika na ma police ni no okọ police ni so na ne buafu sika no wanya police na di na oka na police ni a won te sa no ne ye bo na ba so no na obi police ni bi ebuafu se mo ka police fu asam na na ye se to nsem chofo ye bi ye bi so nye ba de ni ye hu asem wei enkenye ye kura nke ne yebeka ho asem wa enke sa asem wei me se police ni bia no owo friend say central me pese mebo ni din sa police ni de metenso na masori madam for pa no make say o hwem wonim no ka asem wei wo bo sa ke me ka sa wi na afafon omo no wo chama busa ba me na ote no nipa no ote hefa mo fa number ma ni ade do chama kwa kwache no wo ho anu afro omo makwa kwache nipa no Sana kese san ke kono ye aboa because Ghana ye kese eti ba ku fon kwa ntimi nche danfo but ye ne ye ka ye ne omo ye adwuma no omo ta ye ukọ police ukọ police fo bi office ya na ebusa ha e de ne de asemwa na nya bodi mi ensem troni asemu e ba ma fo asem ko ye ni na wo de na ye wa ha na de asem ne ko musu ni pa ne ba mo tietia ne nti do bi wa ukọ police station kwa ne oso because omuni ni emu mani bi police for mani bi ha asem obeka cho no so kura bi kwa na wo awuja no wo ofeche ni kuno anaso wo japade kura che ni kuno enso asem obeka because of uniform na mia misika dia to so no case we ba ya moko ya de ne ya mu ya nyem hu ya nye obi ahui etikrom wa wo pesika pa ntemu a na wo pese kromu a 7 predo obotom yedua wo account obi am Ghana be wa Ghana wo bu obi anu anse wabu no wo bu obi anu anse wabu no na go bi ko afuom kotwa bode me a wo de bra mama to no minimo ekwa de me na mahu bode na mse wo ye kromfo a ye chena wo a wo to nso ye be chew emra da ho enti ye musasa principal me kire se emra be na edi chinipa se wo bi edifo maami de na dwea biti no ye fa wo bi o e wo se yo enti bomode woni sika kwa na sabe pre ko pebesa ete se wo bi ka se wo kum nipa na sabe wo gina ono wan kan kire no wato ama nipa na kokum ye che ka ho jaga bi ni jimen ha na tutu obo taxi driver ene jimen ba ye che jaga bi ka ho se woni na aboa am ye ku police no omu nyina ko je neti so obi kura na mpase nipa no owo ba bi kura na wo dada wo a wo no dada wo ju sika na wo so be dada wo nwie so onko pebesia eti sa nipa ne be hotra sa se eti e be tra hi ene ne ko bi afa na dwi miti obi Wofa Lumba to na makama fre kwa na shin bi abapa o bo madi pesika bra na ka sika na babi den han na ka madi wo be bu so mam simi ntua se na ka wi ase ka ede eti police station dan e o no e de pa na e de chi nipa se ay abobo ya fo ngwa na yenchi wo anase obi a wotwu moto se wonhye helmet ngwa anase obi wakum obi sese kwa de obi wakum obi kwa de efo cha abobo ya wo bakum obi pa de na fa wo popo obi a chene pa de a ene nipa yekunu de ho mkwa de ho ye freedom chen abobo ya fo anase moto ye chi wo mo chen grofo obi a ade na ekoso kwa ku Ghana hai na ye kesa asem we so edume bi amanso muntie mu kunu masam o ka se o su kunu ka cho se den jai me boa am ye fraud eti edume bi a ho so mu me hwe oye wantie no ko je mu ntie ye kunu mu so asam de o kunu tie bia no se wo ye me dese o mbe ka che no se twema me kunu na wo kunu ba no se dabi o no na sasa nka bibia so twa tano mo egu awade na okope bosia na okope besia be ma na hu se wan so so adachi bi bu ni Ghana fo ma ye ka kire mo se edumre bia entrama de ketua bi nwu awade entrama kwase bi mfiri ni fie emaju sika kwa bla hukun kasa kire
be ma ne efire o but ene sika be di oba botoma enya mo nim wo ba metufo sika be di oba botoma be ma nyetire ba be ma o wadwen because ye ne ya bre obi be fifra bonten ba obi fra bonten ba na ko obi fra bonten ba ne se wo oba no no kasa wo nya intelligent wo oba no nipa no be bitu but ti na se wo nya sama bo wo kro ma ne wo so kru ke chose dabi ayi o ma ya fro wontie akwede na sanka wo na oje wo na sanka aje akola ebi anu ntie na so ene didi mu ahwe oba besi ye wadamfo a wo ne ko suku de bia ye ka me se de onu didi na re onam obi benya wa de onu wo kɔ ne wo ba no onu ne betimanya wasemaka wo ye ne ba friend say ai dabi anwa hai obi ni fie wa ha woni me yan ba dia ne tia de woni so omna sam atia minimum the way omna sam life sitie it is okode me nko mo kire obi a eno ko straight dance obi a woni me eno ti wadamfo no o wei hu se sister me ye ne se ya menyan because onu ne ko suku to any weak points ana wa jisika no wo se tip onu wo di atem ena se wo kira de wo kira de o me da meka ponko bode mani ramodam o se afa ne se bo ahema me ya se the picture and then so obi nim ni kunu den yon ba ka kire no me da meka kire no ehia me na me de ne tra meka mu ko man na free o na baby obi amechia me na me de ne tra meka me se na me de ehia busuafo mo de madaroma yanka mo ya na de ye mfato wa kire amanfo de ne tra meka mu ko na free o hasta ye juwa boy no we ade yakopo hey ya obi anyon ka se 2 mini wiase mamen ka asem nche o se wote bosom so na se bosom no ye ne bone ono ankasa wo kom okun anje mi amena na free ono amane a won we asem ketwa so chase enunti ye koye kwabrane a obone life esien oye premeni ba na yire kama no dinachi enti esien koye no oda ho ena just want to trust na ayi no wonnom lukuset ena ye betrank wanom be de ho esien dan na nakoma wutihwe ne ha etom me hwense na ma wusumiti me busa nana se omono ye mompa ye me nana kaza na mo se na yeye but essence of try the best wo kwa bi so a fail last minute all back when I fail sem yiba ampa sika no tua half de ka ye so no oba na beji nene obetwa pepepe de ne twa pepepe kwa ene kaka no kore ne enkoba be sam betua na tran oba bia ebra wo wu no oba ne beji sika no woji sika no na kabi oba ne dan ye kasa ase de aka no magi o ampa woji oba nko beji sika kwa yanhu ne bi ye ne se mane ya yanhu no wawie na adwuma okọ da o mo beji sika no last money no e wo office no na esien baba dan me real ho se ne baba na ya hye no ayi atade na one ne maame gira ho na sika mo de nka ye ba abrasa sika na akora no wote wo no sanka esien enya nkwase ade a ukodi ya ke de hwa akora no kwa ngebe but oba ne ji sika no na akora ne to me hwa akora nanim se sa anti akora wo nyina se na oba twese me papa ekodi wo bi sika wanka no kra ena nipa ne bo ne dua ku no na ye kotu sika na meti wo bi do no de asamoka in fact na me ra ho entra ma no ma bi mekun udi sanfun ku amisi Ghana ha nipa ni abre obi bobo dua ku opon so se dua bonko wa bra because dua no mu amu nyini no ye ne enim se dua ekum nipa but obi tinifia onu ni suku a wakonti ene nai wo se bibia ni ho ko antoa ko baabia akonfo wo ye dani dua ko ra krachefo o so yawa menya ho mensem wabo degree atan baabi ne bo degree kwan papa so wa mo degree na ko din kwasa sem di fra manfa wo bewu enfa dua bonfa wo se o tia brochire dua bonfa wo se woni mu nwoma dua bonfa wo se se bo te brofo abrofo kwa besua tradition de ko na wa wote ya wagimami sika wantie ni kurasem ena wo be ma katachie nso a so no ro de bia me kasa asem wo se me se be ma bi o ye kronfo bia no most of them is your kronfo oba bi o ye kronfo bia nso ni krusan ye kronfo ka mako no munyanyansa
e ka che sa koshua ade wo ye yi me ka kire wo ene wanti reza de akofa ba enti nka kokose chifra ni enke yenyansa kasa cause benefo se kasa de e ma ba akofom hwemu nyina matumo no agum so na mudi maami atam enti wo a wo hwem ne wo a wotem ma no onya dan ye busa mo onya dan wo anka wo be da wo de beche sika ya pete sika maami na wo teche da wo na fresu kwaku mi de mekan se asem bi e beka bi a wo asore ye du din babam wo sofu ye du din babam wo so tu anamon because when go se kan konkonte bi kan kuma ye du din ne kwaye se sofu bi se besi na ye ka ho asemi wo ba hwete otesam saa na no kwase sofu bi gina ha no ma asuko no ma ekopa besi anu anwiane wodi wie fa manfo be di wie sam aja no ko yetia na sansamfu we yetia ne yedi ye keka san kwase asem we saa ntu betia wo frifie ba na betrasa wodwi mu fa wo pon wana wani ma ye basa na uti ye oya ni party kwemu di nsamfo ye nya obi ane achewo mu eti obi ti kwemu ane nsamfo ene ondo de bi osoro de na dwi na edidi amanfo santi kwemu a wutia na onye fast na wadwo box no ansu box pa me su dwete nya be kwase bi be su dwete eti ebe se ye nwama wo sika se de ekura na tie okun asem na seven bread adwen esu sika na so adwen se wo tie okun asem a ko beka se no kenne de ye hu nke ye hu ne sa okun ka cho se debi omu ye different menye oba besia ampa ono so padwuma maami agi sika ye sate wo teto ayampe a ye se ye wo chira di o so ye de ho eno bu ahema me ka cho pen obi a wonim buahema wo so wote hefa kono no me ame masante acham ha buahema me fidwa so me ka kira onyame ya adoma me nda we ebe na wo twe me wo ho omuko true faith wo kono wo ko true faith e onim buahema eni ni kunu mesi memende be na wotwe nyankopo de me nkwache me am odwa so wo mpese obi ata hia me dwa so na fasika ne breme na me mfama boy ma yanka wasem ne biem ye mfama maami santu sadia yete an sabe prenye ba secretary ne yetu aha wo de ka be si ye ntimi nye sachet water kra no de yekwase ye nye sachet water ye ntimi ye dia ne se kasa ne ya kire ba bie ye ni asa kire baabi nso a enkoyie sa na de tia opem so akasa se duabo ompe biem na nsum nkan hu se asama ye nana kana se opem so kae no wo ka dia bo wan kasa wudi nsamfo ya wudi kwase abuobu obi se ko wo kasa wo bejai ba de pe bi so nyai duabo no yo ma hodo bebre obi betuma to hu punu no abonu dua obi beshima ko hye dwaye no abodua eno nso so eno kura na ehu eno ne frena ni tan dua me yama hu an ye chi me dua na manya mo hu opem so de saasem no to ho ma nipa da sane se o kama badwemba fo se ade a wudi du nwan memfo wadwen kosisi obi sa na no opeso o che ne wasesa o ka so se de bia dua bokum nipa na no sister station bia na mehwe ni wo fia na mehwe wo ba di sabi mesi ni be mabiachi ye brana wonte ni sister pani to was minwen me se wo hwe ne to ne nan ne se de sisisi wo pa ne wo di mesi ni be mayachi yasa mesi ni anya dwuma ye dwuma kase eso pa na pa nipa na dwuma wo ye ntina ma me kasa wo di ba branche ye chi ye so brand ba bia ba nti so ba no ba foforo ba ma no ba foforo wan kan kire we no ene duabo kan me do nyame say ye yin before and after who say yes nipa mobo ne how the nsuo gu wa ekọ wote wa wo kasa nyina wote so na sa lady no obewu because me nyankopon de say na cheme say me hwe no ma bi na sa na wo jare da hospital ana wo fie na me ba na obewu me hu eyi kire me obewu omu twomu tan obewu diana capture na obewu enu ti me ka che wo bibia wote asese ye ka cho ye tufo fafutuo no boahema wo kono ngo bomodi tie sese kama no ukunu sebe nka ponko bodama ni uramodan wo de mu mienu nyina no mo yale abom
munyina ma yale bom na kase bo ba wo yiri di sanfo sei ka wo kura no be ma no se be ka oba kura de yesi na koma wo so nti ga kofie bi na sentokwasi a yesi twama ni kunmra wo de wo be ma afa phone ka de yo de nti munyi oba sika ana munyi ni sika se wo send 50 be si me so na 40 ni de ansi me so wei eno na de bia na ekoa make a cho obi ha wa wo de pese wa ju obi sika so de ne kwa blochire wanti manfa na nko wa wo si wo be obi sei na manfa na nko enne no wo yi anipa no betwu makwagu wo bekun wo gwaja yire no ma ho esien na yire ho fefefe wo gwaja no sam regular de minim obi be wan nansanya na maya ba mu fefefe ya sabin preduasa wo yire ho fefefe o ma ho nikanika ne wo kodi nkwasiasam ne obi abodwa ne wo wuko abranyamento ne safra ewiasa ya de ewiasa hu de ne so still ewiasa de etutu odi asempa bohema fama mi sika bra no ne ja yampia na wote kono wo na ototo no ye de obetima di atem de opa bia o de ye enye asem ye no ye na no krampo na sabi ye yire nem ne ye gas no kwa ya da ye because mini madwuma ye itu pa ye mfa ye ho wo ye mia me life o meba no na mebo wo ye mia he enta me ho emu me kanya nsasem na achofa enti sa wo bewu wote amfa picture ne to so na ni ku ne picture ne to MC amfa to so me ye ne nkasa wa sha lakos colors wote wo say earphone je ho anwa hyehyɛ wasum be ma kasa che oyire na no oyire nyina mo mfa mo wadwe na ma sika no wa wunim no evangel George Atado wa wunim no ye ne wo kasa me nsa na me kasa che no jade wo ye no na ye be ma abusuafo am abusuani ni mo ne nkasa wo de ma sika o ma bu ma me afa so o mo de nyansa kwa je ma sika sika ne nko ba bia wo mo ho o mo bu o mo tena se wo dem no mo pesika ndi ayade eno mo se sabe o classmate ko no wo mre eno no so ya asomden eno tam sika na ma wonu se kan ya no anu akokọ so eti o ma me so next time no respect ukunu anya won ku wei etwako ba bia mo amu titifia mo ya de amo yesie mu kunu wukunu ka asem chama mu nti de bi ni wei re awo bre o de akra wetu bi etu ko sha ba ma bi asem won fa ho on ka bi ya besre adu time a mo me ma sika ana se ye position bi ensusu ni anim kan ye se ye prepare se ye ba ware dia aware mu nsam ni nyina ka ho bi yenti ye kunu mu nsam yenti ye ne mu nsam ampa edumra bi a se kan ye nufanu nti ba ma bi nsu ko ba bi ne yire kasa che ba bi a wonte obo won so obekọ na fei ye se mo mnaji obekọ na ukun ya wo no nya na ka ne boxer shorts na nanim nyina apre moje wawu da ho ye akwasi me ka kire wo ko me ka kire mmemma dwumba bia ensu enti ya yire masem ena de tia ya ba cha fidie so many years asamba na yen kan so sti nipa da so bone na ntwamu da bone ntwamu da enti wotuo bia me se odasani bia wotuo bia no me se yusu boss e wo wi asente sa kwase bi beji usika akọ no wasa kansanfo a chote se de mame omo kansanfo nkyira wi Obana no ya pa. Bohema no. Eso okonongo. Osa so bai. True faith. We aso edin so true faith. Enya aso leketo wo. Eti true faith so fo awo konongo wadaroma. Ana true faith fo mpanimfo mu won kan. Baby am branch wo bia mu nto na mo nko konongo. True faith fo mpanimfo asamba ye sremo me ka Fox FM. Ye wo honum case bi if you actually kese bi ma twam nti me pese be ba so ni din actually kese bi se on wo ko ware na se ware na yire en wo sa fa na yire chi ye kan wo so mu ntie sofo na okosha so be shira hey bema e de na wo ye actually ne mpanifo wo mu o ya mpe kiki satam kata chotam ye kali asam no kai ano patututututu na pajaro be se 4 flinkan ababe si Fox FM. And I mean say yes, I saw them penning for be a great. Penning for the buy up and fresh off no. Sabra, when I so be share so no so. Ubesha wale no so no. Ubeso gbe ani ma se. Ya so le share ne sai. Obi etu wa. So for no afeni nko todwe kokora. Eni bi ne pese hu 244 penning for. Boy man no sabe, enya mo na maye. Nanso
akwani na kofa papa ni fi church na wo bukun no se bukun no dia ho adi ne bebo alumba wo na buaku papa yo enti e be sanyamo ene enam na mom mumwoye ni emom abaso se true faith from penifo ma soli baby se what aso me kwanse na ofa so hwe kwaku nipa bi kondo wo fie se obeso nyame ba wo hwe no ma bi se be no aso nyame nipa bi kondo nyame so mo enti mi to se be de bi ameka me say ye sofu pani sofu jima Christ is life opa man meja stadium se wo ye crusade nipa obenya hwe onu be 10 enso no so na e kan kwaje e kirew o kanya sasam kirew ti asofo no ya mpanimfo na asebom didi mo mpe sansanfo we nanso upa mana asofo nkitwa yo mushunto anonfianfian ya o marusu yi upa mo bi megina nyansa nchani bi hey na wate ahwe hey sofo ne bia bi o yes am wote hwe na ye dan wote hwe fom na ho ye nete no ena ye denese no de pese kan nyane se true faith for pen for the famo so se boahema no ye member what said the yeti ni dia monene nkasa no mfa ba mi sika ma no ye mpe ye na 50 bedi mo na 50 medi mo ma mi no te ne ba bi me tie 7 previous a obeda ada me ka chem se yampa adwuma de obi apa adwuma na mmom hu ya menka enti seka ye ka sa se mo ya wo ye yufi menye tu ni sen krofo bio se wo no mu ena edan aya fansai abua ama mami omni sika kwa kodo etu oni ni kunu omunya de omoye no na yensanfo no mu di se nipa nsanfo na didi natam apresi for de me da me ho asem kwa de ya no because ya ka anya de ombetie kakra bi netie kakra bi enetie Ghana anko an yetimi ka to se akora bi se mato police Ghana anko an police chiwa no de afa ka achi Ghana hankwa na police nko gina baabi na aye nyina no akote kesu achi abra uniform no gina ho police mate ni kra no governor ni beka chemeti je tum wona gina ho no sana kaya no enti na bro chire wo ko America na ade Germany ni ade police no approach from na tente ba ko tietia ba ko wo mu ha no so ta se wo ma to ma gukro no eti wo kura wonye bone no wonye e wo mse bone be kokoso de but dudu na wonye because all the time no kro no apasi fo afa yango eti de pese kan nyina ne se me de hosam de menka because ye kan ya ka we kura meka sei omubu afu ye nanso nka wo ye ade na nka wo enkoyie na senka obi o citizen to aba o ka cho se ya ye ne ti Ghana akwa no he kwaku obi nko police but na mo nkyerɛkyerɛ ne sɛbe ngomasuan ne sɛbe de Ghana continue ye nimra ɛsɛsɛ police fo sɛbe bi mo ye enso mo nye ɛna de bia no ɛma ne temamfo no ɔmo ne police fo nya ntɔkwa de bia because de wodi me nya sa na mra ne te de bia na ye ntɔkwa wo temamfo na police fo ntɔkwa okay me de kwaku de me pesa me kan nyane sɛ bo ahema ne kunu so mu tie ne a ɔmo kwa de enyi ɔmo nsi nkyɛn abusua no ye ɔmo de hye ne bɛma ne wo ba no bo ahema ne kunu no any CSC for company for Madaroma. True faith for Mpacho, CSC Nyamwa, and the Copaye. True faith for Miss Ramon, Mudina Damo in Sweden, Masrano, and Yasol Ketwa. I saw no Ditiadino and no den. It's your best Ram, Monsolina. Musolina Quacumame, Mamma. Yamin show ni pebia wuti no nyo bia kese ngomone mutaho emen kakati mi se boni wom tirim sa ma mempenze ma ye kwan bebelebelebo ya mani pano Saturday be na wotwe bo ahema no otie ya woni ne kun no omuntumirika meye ne yesefata abusuya amu wo sa papa ye odawo ya na no tum se mikurum ni bi anu no monka nche ne so mra meye ne yesefata na asundue mra ekobaso bekoso ayese ya ne obehu no enye ne ope edime pa ne chew o medi ne huni simple asem na aba o de bi kura nka wo bua no enya akam na akam una ado hu si wo se anye yimpa abetu ya de ama no anye yie ade na wo me yemfare asundue nkasa ye enye nipa bone na mepew enye nipa na mechiri wo mo ba mechiri nipa wagimie Proverbs chapter 17 verses 2 ka 18 2 ka woso kwasia woni hunumu hu anika na mum so obeyi na koma edi asemi wo asabe wo do anu kan yeye to bu ni nipa ntran senkasa na onu obi nya asana ga bia wo pe bia fa me kwa bra
asem gasia no waka ne sa no obetima fra okra samado obetima fra okra stroke anim obetima fra okra etwira anim obetima tonsa fra baabi bebre nka ho ade anim guase bebre wo obetima tonsa fra ohiam ama obegina ohia no ohia no wadi ono awanyene de no batu nya scan trust scan da na ya metumu fo se uye bibini asu nyanse kakra na ti ugimi so na hu se de esidi nipa di nkomo eboa ano bro ma baato awurade asem no na sabi wodi wobi ka wa bedede na ko wura baabi no wo kana wo ka cheze baabi ope bi onfa wonkoi edi nyansa won nkomo awudi yenim setesa mesre mumedi muhuni afi 2025 kwanza rasa nkwana mdenam bone nkwa obi a usisi obi bia minimes ma meka bone ya minkokum obi meka bone ya minkowia obi meka bone ya me ne obi nkoko ba bone ne se onipa bia wo mpese nipa akwan ko ne yie wo pese ochim nipa nsa gini sika wa obi tu kwan connection wafa wa wo ya ade am obi wakipu ne sika wa obi fie wo pese oje boss no bone wo timtimi so ma bone abamtim se wo fa na magina ama me wo fa asekoro ama wo wanya amane because nipa mpese nipa sere Ghana yete ya no ba da bi ono de won sere asem tu no pese o ka bi ma no body di obi dia won hwe kamafo amani pakoro saafo no na 2025 minimu bedie mi di saafo no bone 2025 ya matwa miti ana na ya mo yesa ade we betima create wo hawa beto na wariem because ni kunu ka wantie eye woso nkomo ede je waji wudi ndi ene wantie ni kunu de papa kakra wo de asoso 2000 o maje bosia ese bosia no betwe papa no edi wantu obebo maami we tiri so because enye no wankwaje ene ne sika ni fia awale ne betima jija betima gu na de oto de ho na wosere ne yefra ho mpenya nsasem nka wo ka jimisem we ma no beduru wo fa nim se ba bi ope bi onfa nko eyo so onim ba bia boy ma jajimi no ne betua sika no jajimino ni otufu bia no onkanjo se jajimino no awenam do ofuru kwa do na animu a ye beto no mpe jajimino ni otu ne funtu ne fo ni oben nkanja no no onsu anyansa na abede semete adwamanum wote obeba betena ha ya ebe ye onwonwa this year say man go for afro abrosawe e kire wa anye ya ntumi se memfa wonante wo ba fro abrosawe ma obedwa vivre bi arba ba fra brosa ubesua nyanza mu aboni wo mtirima da bia mu de mu po bi bone da bia ba sa mane yemra obi so no menyanwu so ote sa apane nipa ne de ubejame am do nyame e ka mebre ne mama ne am de timi wi ase me mfa won nche oda mu sa mu ni sympathy mu nye nipa mu nwini se de nipa dine ti mfa won nche no maybe a timi a friend Ghana da bia am kaze Ghana wa jimi sa aye tu Ghana fo wontie Ghana jimi kurowa bedo kakraka mpanifo ni bebre ajimi no omuti umu yiwo mu film dile tu omu film nenya asumdie so a wokache Ghana wo mfiu ona ma Ghana to no he na nko manya ya dwene abadwemba fo dɔɔso a ɔmanya sabetafra che nkora nnum no funsuo dɔɔso a ɔmanya ye nim dia ɔmanya ye pese atichi ni yie pa anka obi aba ekura pipa documents ebe samete ewo office education office say ye pese ye fa no teacher aduma oba e mo de pipa no kwacha so ye fake documents e dey na wo samo ye wo say wo chi oba ni tum mama police be chi oba no okura fake documents no ni e leading to the background the fake documents ne ma no na for so akire ba bi kura wo sa connection no eni waje o man ne masika die na nki acheche o mo ni aje o musika amomo ni apanish o mo na afiri kuro nim mo so matima he sa sa de kata mo jimi am de officer aduane die na ya na am de ka na mboafu no Sada no nia no education office am the documents ma mom ko wa boa nyambe tua ka wo bebre se wagimi abasua nyansa muji o man taxpayers money muji di enwo aduma pa mo nye na nyi o ma ya jimi a obi be ko teacher training awie no no na sa na m ko tua bright ansa na ya fa school we nyansa be ni wo obi be ko university awie obi ko training school awie no awie na adwuma e be fa no tro ko tua bright ansa na ya fa no na nipa ri tua ba no de be wura adwuma ma nimdia be pa no de be to niama atu nani amda so ya Ghana no
enso ye wie ye de ejimi begina kwan ho ye de ejimi begina school ho school yi so na akọ wie nya adwuma nya no e je o se adwene se o se bia bia enwuma ne mo na afa de mo mbe kọ na nya bia ye na asumdua ba kuro nim no ye nwene ho ye se be ye school na we nya fe ye bu ye ba ye si we ye ba ye kwan we se ejimi ne ye se be ye ndisi a masa afu ye mo am ye se mo betene maso mo mpe o ye mu bi atu wi ase se dane se bo ye bewu menia minim wo wi ase no na no kra so nya kwase ya na bekume obo ade amena so ayekọ ansu ye kwase ya ntimi eti wu jimi e be ga to se ja jimi no na kuro ni mfa ne ntoma pamfura obi didi aba so ya jima Sompa ye ya ne documents ye fake na Sompa fu aja na se onko na se lo san go se di no emfa nko ba fufuro nko bu obi ndi sa na ye dwuna na ye nwene obi di documents abasi ya fan teacher training ya fan adetre aban yi betua ne ka no the documents abama hu say fake ade na osamo ya osamo chi omo chi ma ne mienu wa na de ma mo lead omo to onipa de mo omo unya wa yi ni firi he na ye fe we betimasi wo Canada we betimasi wo America say Canada buroni o education office ebe hu say the documents aba ya the documents by nipa nsi ya fana diwa mko he fake documents no jam se mo nsan documents ne ko fake ye nyam ha ade na ase mo nyina mo mpa bi bi se ya sikadie na emudi adwuma ya de jam mo mpa ho bre obi tane shi image obi ba be se ewudini amana ka aban mo ntimi ntua na mo bi amfa ho sister ebe tena se ya wo kasa ni na se mo anche no dan go se mo chi sister nye se ode ne kotumu so ni onim panyini kro no de ne husi wo no akọkire mo panyini kro na sa panyini ma che no ba bi onya na yi free ye no na ma follow ubo sa ye kama ye tu ase na asumdia ba we de jimi sa ye timi ko site ni akọkire nkra na mo hurade e wa atete ni atwe mo ni ye jani otimi to excavator ne board no kro bia ye timi jimi ene ya ma mpanyifo no sika wo mo na sile maburu na ebre wa hera na no be ka se ye bra no ajani ni na man diska akoto machine na ne board na ba me a me work na me ko pe bibia be die ni ya chim na soja fo abo me ni ya ja panyin no te na office na gold no gu ni dem this ya mum fa jimi me emehye kuro na se o wa o ye panyin ama post o wa jimi no so ifu akonnwa so wo yo hene no wa jimi atu wa de so wo ya mpiu nim nyansa resign we yourself no wajimi a guasole no na ne be wura da ma bi e be kan sa de etie ye bom kokko eno nya hunahuna asem no kra ne ye ka chiam no o se kan kra chia damfo men se damfo agro eno kra su di tuo na no kra kro no aso no atem ne die tato di Yesu ba ye no o kan kra no aye obaako no okọ nanim momo nim na mo so ababa na akofa nsem we nyina ba wa wo hwe me a wonim no konongo munkanta baba na nikunu da so se ebi kura na wo program wo yada ye ba wonim se ne aye jimisem eno no me meka bi ma eti me pe wasam tini maka ni sei tumlika tu na mofoforo we wo fa ase no bekom no ha me pe masem a nenso ne a wo ye eninkwa emma wo da ache wapeja da de akra wo matchu baba obi ne yere beko obi awale ye begu suahunya nsasa be ma na frɛ na kai asemde na tutu fie ye na asumdie mra menko ye nsem hunu emenya amane na wu ya nim ya obenya ewrade nka mo opa muntie opa mfanto na ntre 2 weeks ni nya ntre kruma na mizaya nye kese na nom so nye kese na ni amankoto te mfama ye nyina yese mo aso de mo hu bibia mu nye serious adona abofo nti atamfo bebre adona abofo nti atamfo bebre adona amchiawo ye ba wura mu ubetimi abaso na so de wadwena ba ene program ya yebebre onso betimi de wadwen kira ba we professional uba no aye na kono so na yenyina ya kokko yanim uye na kono so na yenyina ya kokko da akokko yanim timba chobra na ebe ye man nyefe se di onim na ye number no Audifo ata Japan. Okay. Our fresh nyame aduma ochina. Asem wo no abetodi. Audifo ata Japan. Ochese de ekoso nyina no otie. Okay. No minim di nti America sa oni penipa bi nanam. Okay. Onu wonim de ekoso say different no manti. Audifo ata Japan o askwafo junction. Okay. Ye chane baby obi a. Nyame ni ba asumdie nkan awrade nshira no onye okese. Hello. Hello, Wofa Lumba. Hello. My dear. Metia, one of the family.
Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mẹ̀ wá kàṣà pàpàpàpàpàpà ní ìyẹn fún sẹ́yìn. Ní ṣíṣàw, yẹn tún nǹkan lè yàrá ẹ̀rẹ́ àwọn olùgbèsè ẹ̀yẹ ní ìfi họ. Ìmù ìpẹ̀lẹ̀fọ́ sí àwọn alẹ́bẹ̀sẹ̀ yà èsì nìjí. Ghana ìpẹ̀lẹ̀fọ́ òkú ti fi ọ̀run. Ayọ̀ máa jẹ ẹ̀rọ ìgbìmọ̀ yẹn yàtọ̀ sí ẹ̀rù fún ọ̀nà. Yẹn sì gbé kálukú bí ẹ̀rí dáadáa ẹ̀gbọ́n. Ìpẹ̀lẹ̀fọ́ ní ọmọ ẹgbẹ́ méjì. Èyí tí sàṣẹ́ yàtọ̀ bá tó yẹ ẹ̀rọ. Èyí ni ìpẹ̀lẹ̀ ìtọ́ba nàdí ọmọ ẹgbẹ́ yẹn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ ọmọ àtọ̀kùnrin ká ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ kálẹ̀ mọ́ national kò ní kò sí ya. Ẹ̀ṣẹ̀ ò bá ìdúró. Ẹ̀yìn ọmọ alẹ́ bẹ́ẹ̀ bàtà lórí lé ṣìbìrì. Ọ̀rọ̀ ẹ̀fọ́ nígbà mẹ́ta máa tó. Correct. Nanya ntɛntɛm koraa ne yanko yɛn. Hello. Hello. Vatɔ wɔ soma volume ne yanko. Enye. Minya ne voice ni kura. Hello. Hello. Yes sir. Good evening. Good evening, sir. Udini baby akasa free. Okay. You get to the Motana. I mean, she got my partner. Wofa Lumba. I need you. That's what I'm about to say. Matia. I think you're going to be right. Now, about us, Makata saying that I think that we're seeing as a family, and this idea, and that's not the other. Okay. Namen come so. Hello. 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 Pajano Pajao Nika Krama Mwai. Ubikra wrong people edi the pejuma obaya waji edi amani say people near wrong njonko eti se boni no na wo sa so eti se boni na o ti pa ye no to so no a boni na fu eti se no nya no o so no mu na ko chi do de pa ni ko chi do se ne ko chi do onu su ji anu a na se boni ni esi ato esi Wofa Lumba anyumre mi ka se se ja se makoma so ade ọba wo se efi kwame nkomo kan so na ya kan samba kan be si ne abambia ba ana me se abambia ba o me si kan do tunu pansa o bia ba se sadia kan odeko Wofa Lumba na mi show onu otiefo ne o ko fa mo onnina na me se Ghana se de ya eyeminu mi ye me ye ne de wo ye se ya se sadia ne Ghana ni Konfo na ono di ade na ma obi na obi di aba ono di kwa kopa ade no ye ga no ma no kwa ma konfo so fa no di dia se ne kata se no ya de ti tu ase se be dia no kreda no ni se no nyadwuma atron ko na di adwuma nto ma ni ntidi nyina ne ma so enipa obi je bu se fa na adwuma na se di so ma na no di adwuma panya koma panya adwuma bo o man no ye fa no da ye to obi ani no man ko ye o ne da fa no ya ji ni sika mi a me se me ba obi school pia ni ti sema nene me yire apo yensan no aye dwumade ahwe me school adwuma o pen ono kun ka papa no Wofa Lumba ya kola ni adwuma akola manka sa nyankopon sama ono ani se no adwuma wo wie kai wasi aye ni di pia se so ye bia akola ye obi kini frɛ no edine kai kantin choponi ebe siwe enyoma mu di asasi si nyankopon ko na betime di asama mai no mo de mo ntia no mo ma no mo ye nyoma busuafo no mo pali sikani mo no mfa no mo yi na bra da basu atrap mo ga no asema be sia asasi we so no asema be ye de ntua temu wagimi ye be kan tro bia na nyame beba no ameka we no wagya am na geso mafo mo ho adi ni wagimi ye bona mane hello Yes, sir. Kwaju? Kwaju pejani.
kuta ma me say ye no okunu ko efuma ne ku di kan na o de akiri ana tu ati am no gina o ye de ku ba ku jate na o de alo ne ku ti na o ma ne de ni to bi probante ba o bi za jate na ba ma ne de na papa ne de ko mo mai cha ye kinda na o bi ta mu ye bro ye ku ba ti te ku bi ba ku ba so ayo. Thank you, Godu. So hello. 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 Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Udini baby akasefu. Hello. Meet you, pa. Udini baby akasefu. Every minute, if I go see them. Okay. And then I say, my family. I'm in shock. Yes, Yampano correct. Yampano correct. No correct, yes, you see, I tell my. They say Galamsey for Galamsey for no, and you did hear, me, I mean, a copy with you, Minisika, and I make a copy with you. Share and penning for a year Galamsey, you can want it, but they are calamity, you need so the for the boy. Akamesi site. But none of them was kissing. I got to my tree. Every year, man, you only have what to do. If your mind is here, near a woman through airport, so you can't play and draw in the you met in the year. You say, wow, with the media, you don't fire out. Young fat, when you see young family, that what I said. We are penny in the young country. Hello. 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 Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Hello? Could you meet you? Meet you, no program. Come up. Yeah, that's it. Now, washing money. Hello, at anti-mine, also, as a safety. Mine, actually, sir. Washing washing Kuranga voice, they have good months like money. Almost outside, and mobile. Washing maybe Kafra. Chop as what you say, a Kagana Jimino. The Jim Beard Mother Shepherd in Sa Nanson addition your being yet. The Sankam Krum Goso. Na adwuma kesi aba na hye go so mahene nsa na kuruma nya binya we Asem we Asem Mpe isi anipa hiti aitu anga moye. Hello. 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 Yes, I'm better pejane kakrama me wate. Hello. Good evening. Udini we bia gaza free. Our foot is them. Mete won kan wa foot is them. My last caller, still a watch. Hello. 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 Yes, I was. Hello. Because I'm feeling economical. Oh,
Kronom boko de. Yanko pa. Me kaso kakam kuma kake. Police for the the picture the crowd future what that they do department. Ntia mo kasa tiku ba ebi mo gina right. Okay. Yes, you are super. Hangomo edibia ye binom yakanto adada. Ede fie ha ebinom. Ayede ahemfu no ebinim nyansa ebi agimi saa nso na aposifo ebinim nyansa ebi agimi semtwerefo ebinim nyansa emu bi agimi. Hello. Hello. Yes, our last caller udini be bia gasefi. Udini ya kasa kuma sibukuru. Atakura buku mfo ho ye. Amia do bi afa. Awade ayade. Fa de ewum ne yankwa. Nyamishia mo le do fa mo ya ba. Amen. Amen. Mon ka de mai ya fo ne ko chira fo. Kaduna we and Kaduna fully the command gave you the Mamma one children want Ghana and car you will be the as what do difficult, but you will difficult that you say. But you could be a panic. But while I laughed the whole the work, you need to work working what that was very good, but you didn't know your work and only. We need to be in almost every way. What the whole community in now, the moon working, and then the answer will come to see. The only answer would be what you would do. What you this guy, no children. You saw my way, so my way, the young Papa. Let me see I'm going young for that. Unshra was there, as I said, so basubi. Hanene ebren ebema kwan me yedi dwumadi no asi before then no birthday tinchirinche bi eda ho omona samu adofo bi ene ye ne birthday agwagu yemfa birthday kese ma Cynthia Mensa. Okay. Yenwa bai haya ne ote na nyankopon de afe ba kwa kan mfie ho Cynthia Mensa Sompa Asem Mpe Nipa ne Sompa fo nyina ya ma happy birthday nyankopon tunkwam Oma onya sika oma nkwatenten na de we bia enkoye emfama Cynthia Mensa yankopon enhyiraw na oma happy birthday. Me am nua Tony. Okay. Tony your friend say the wife friend say Dolapia o US. Me nua Tony ne yate asem de watobo ba ko akumnuma mienu. Sa na ebe ka no eje se wa wo trends e mark kakafo bi e wo US Dolapia etiri nkwa ye nyina etiri nkwa bebia obi anyame nka ho ne nkora no. And your bushing Tony, your mountain guapa, what bememo. Yes, Oliver Dominion Worship Center, Cronum Nium, a Dr. Alex Kwamana Jemfi, Yamini Pen, Babatina, Amazon and Commo Dendia, no more Fulunupa, and young Commonica, your watch will be a Udiswa, a Bebuabra Bama Niama, a Concaimpa at the amount. Yes, Solia Yawas Aqua, a Brennan Maya Pine, Yamipa Monday, Ubasati and continue catch on say, Yako so fair Fidiana to her ye. We have Fidian Flower mistake, and the Debiarada, Yamo Fidian and Hana Niema, and Cotote, and Fama. Wofa, Midubesi, Nea to us.